Ntoba utoretera mami utoka wera akonyontore korona matangi autoretera mebira ya roje kinyaya gwekera na beto skuru roje agotoretera masini akwenja roje sibitari aja toka mushokyo kaire na kaire mama kawera tosha muyokire kalu inge mono nontonande na inda ugeta kinyaya goro na ndene ndema maendeleo no jongwa na rurwa 400 kilometers irongerete site na kinyana nchi beto bongwa bamuwate mbaru kabisa mwire akaigwa gwa na ndo te muntu wetera kwiro maendeleo yawe atuchionerete twingwa nontu thaire umire kala thaire akuma na aratumenya irinya na aratanire nyanto kumara kwa okenyero kire itangwe chiao na onte kona thina hii miaka 10 meenda hivi netere kulingana ngwe awore itabaga na tumurombere Murungu endi ngushokiria mandamo gabana gago tegera na kuonera tubatere wakirwa kirasi kia ECD tushokie kago muno tukuya narua tukunenkerwa ngirima kana mugwanja cha 50 cha kwambiria kwa kirasi kiu Meru inanga kabati tuna kugurwa goko nene na tosokaria Murungu nkatho ni ontoba utoretera mami weto kawera akonyontore korona matangi autoretera mebira ya roje kinyaya gwekera na beto skuru roje agotoretera masini ya kwenja roje sibitari aja toka mushokyo kaire na kaire mama kawera tosha muyokire kalu inge mono nontonande na inda ugeta kinyaya goro na ndene ndema maendeleo no jongwa na rurwa 400 kilometers irongerete site na kinyana nchi beto bongwa bamuwate mbaru kabisa mwire akaigwa gwa na ndo te muntu wetera kwiro maendeleo yawe atuchionerete twingwa nontu thaire baumire kala thaire akuma na aratumenya irinya na aratanire nyanto kumara kumba okenyero kire itangwe chiao na onte kona thina hii miaka 10 meenda hivi netere kulingana ngwe awore itabaga na tumurombere Murungu endi ngushokiria mandamo gabana gago tegera na kuonera tubatere wakirwa kirasi kia ECD tushokie kago muno tukuya narua tukunenkerwa ngirima kana mugwanja cha 50 cha kwambiria kwa kirasi kiu Meru inanga kabati tuna kugurwa goko nene na tosokaria Murungu nkatho ni ontoba utoretera mami weto kawera akonyontore korona matangi autoretera mebira ya roje kinyaya gwekera na beto skuru roje agotoretera masini ya kwenja roje sibitari aja toka mushokyo kaire na kaire mama kawera tosha muyokire kalu inge mono nontonande na inda ugeta kinyaya goro na ndene ndema maendeleo no jongwa na rurwa 400 kilometers irongerete site na kinyana nchi beto bongwa bamuwate mbaru kabisa mwire akaigwa gwa na ndo te muntu wetera kwiro maendeleo yawe atuchionerete twingwa nontu thaire baumire kala thaire akuma na aratumenya irinya na aratanire nyanto kumara
kumba ukenyero ukiro itangu chiao na onte kona kona thina hii miaka 10 imeenda hivi netere kulingana na nguo ya wore itabaga na tumurombere Murungu endi ngushokiria mandamo gabana gado tegera na kuonera batere wakirwa kirasi kia ED tushokie gado muno tukuya narua tukunengerwa 750 cha kuambiria kwa kirasi kiu Meru inanga Kaende kabati tuna kugurwa guku nene na tucokaria Murungu nkatho ni untu ba utoretera mami wetu kawira akunyontora ikuru na matangi autoretera mibira ya roje kinya ya gwikira na betu skuru roje agutoretera masini ya kwenja roje sibitari aja tukamucokio kaire na kaire mama kawira tosha muyo chokire nkatho inge muno nontu nande na inda ugite kinya goro na ndi ni ndema reno jongwa na ruru rwa 4 kilometers irongerete site na kinya na nchi beto bongwa bamuwete mbaru kabisa mwire akaigwa gwa na ndo te muntu wetera kwiro maendeleo yawe atuchionerete twingwa nontu thaire baumire kala thaire akuma na ratumenye irinya na aratanire nyanto kumara kumba ukenyero ukiro itangu chiao na onte kona thina hii miaka 10 imeenda hivi netere kulingana na nguo ya wore itabaga na tumurombere Murungu endi ngushokiria mandamo gabana gado tegera na kuonera batere wakirwa kirasi kia ECD tushokie gado muno tukuya narua tukunengerwa 750 cha kuambiria kwa kirasi kiu Meru inanga Kaende kabati tuna kugurwa guku nene na tucokaria Murungu nkatho ni untu ba utoretera mami wetu kawira akunyontora ikuru na matangi autoretera mibira ya roje kinya ya gwikira na betu skuru roje agutoretera masini ya kwenja roje sibitari aja tukamucokio kaire na kaire mama kawira tosha muyo chokire nkatho inge muno nontu nande na inda ugite kinya goro na ndi ni ndema reno jongwa na ruru rwa 400 kilometers irongerete site na kinya na nchi beto bongwa bamuwete mbaru kabisa mwire akaigwa gwa na ndo te muntu wetera kwiro maendeleo yawe atuchionerete twingwa nontu thaire baumire kala thaire akuma na aramenye irinya na aratanire nyanto kumara kumba ukenyero ukiro itangu chiao na onte kona thina hii miaka 10 imeenda hivi netere kulingana na nguo ya wore itabaga na tumurombere Murungu endi ngushokiria mandamo gabana gado tegera na kuonera batere wakirwa kirasi kia ECD tushokie gado muno tukuya narua tukunengerwa 750 cha kuambiria kwa kirasi kiu Meru inanga Kaende kabati. トナコゴルワゴコネネ na tucokaria Murungu nkatho ni untu ba utoretera mami wetu kawira akunyontora ikuru na matangi autoretera mibira ya roje kinya ya gwikira na betu skuru roje agutoretera masini ya kwenja roje sibitari aja tukamucokio kaire na kaire mama kawira tosha muyo chokire nkatho inge muno nontu nande na inda ugite kinya goro na ruru rwa 400 kilometers na tucokaria Murungu nkatho ni untu ba utoretera mami wetu kawira akunyontora ikuru na matangi autoretera mibira ya roje kinya ya gwikira na betu skuru roje agutoretera masini ya kwenja roje sibitari aja tukamucokio kaire na kaire mama kawira tosha muyo chokire nkatho inge muno nontu nande na inda ugite kinya goro na ndi ni ndema reno jongwa na ruru rwa 400 kilometers irongerete site na kinya na nchi beto bongwa bamuwete mbaru kabisa mwire akaigwa gwa na ndo te muntu wetera kwiro maendeleo yawe atuchionerete twingwa nontu thaire baumire kala thaire akuma na aratumenye irinya na aratanire nyanto kumara kumba ukenyero ukiro itangu chiao na onte kona thina hii miaka 10 imeenda hivi netere kulingana na nguo ya wore itabaga na tumurombere Murungu endi ngushokiria mandamo gabana gado tegera na kuonera batere wakirwa kirasi kia ECD tushokie gado muno tukuya narua tukunengerwa 750 cha kuambiria kwa kirasi kiu Meru inanga Kaende kabati tuna kugurwa guku nene
na twicokairia Murungu nkatho ni untu ba uturetera mami wetu kawira akunyontora ikuru na matangi auturetera mibira ya roje kinya ya gwikira ana betu skuru roje aguturetera macini ya kwenja roje cibitari aja tukamucokio kaire na kaire mama kawira tosha muyicokire nkatho ingi muno muno nontu nandi na indaugite kinyero nandi ni ndemaenderee no jongwa na rwiro rwa rwa 400 kilometers irongerete saiti na kinya na nchi beto bongwa bamuwete mbaru kabisa mwire akaigwa gwa na ndo te muntu wetera kwiro maendereo yawe atucionerete twingwa nontu thaire baumire kala thaire akuma na aratumenye irinya na araitenere nyanto kumara kumba okenyero ukiro itangu chiao na onte kona thina hii miaka 10 mera hivi netere kulingana na ngabore ititabwaga na tumurombere Murungu endi ngucokeria gavana ngatho tegera na kuonera tubatere wakirwa kirasi kia ECD tucokie ngatho muno ontu kuya narua tukunengerwa 750 cha kwambiria kwa kirasi kiu Meru inanga Kabati tuna kugurua guku nene na twicokairia Murungu nkatho ni untu ba uturetera mami wetu kawira akunyitore ikuru na matangi auturetera mibira ya roje kinya ya gwikira ana betu skuru roje aguturetera macini ya kwenja roje cibitari aja tukamucokio kaire na kaire mama kawira tosha muyicokire nkatho ingi muno muno nontu nandi na indaugite kinyegoro nandi ni ndemaenderee no jongwa na rwiro rwa 400 kilometers irongerete saiti na kinya na nchi beto bongwa bamuwete mbaru kabisa mwire akaigwa gwa na ndo te muntu wetera kwiro maendereo yawe atucionerete twingwa nontu thaire baumire kala thaire akuma na aratumenye irinya na araitenere nyanto kumara kumba okenyero ukiro itangu chiao na onte kona thina hii miaka 10 menda hivi netere kulingana na ngwe abore ititabwaga na tumurombere Murungu endi ngucokeria project cia governor ndiendo kwira watwika njire unirathithitu anjirete bui neta thongi njire ndiendo kwira thai itiri na ki report ya control of budget ironania ngugitiriti kwoguo kiiko giutuma na ikio kathuri akwariria bwajaire ki report ya no rirwe biuria orua manto ja ward urachithaire ikari ndienda gukwira kathuri aruga kwi ward itengane nwe mbecha na inge ndienda kwira narua kathuri nunture ana bari na bandaka ugeto bathithiria shopping umwage atagetia petticoat wa mware omuthaka atitagia petticoat muthaki atagia gintu kingi mware ageta agetia bra muthaka atitagia ko priority ya nkwene na kiberechia imwanya priority ya kianjai na mekindori ndiendo kwire imwanya kwa wanda kiriu ikyo mheshimiwa bweri komenya bwajairi kwena ira chieta goita award tomba kwetha twena roje rogwitwa ndene metongo rogatonya rutero abogeta kwau yu project yu gaitonya na award tomba gwita rutero ro tugatonyithia mbecha cionthe mwanka jojo kenda next year tucoka tunenkera wondi inge guntu kwau mwanka narua wondi chomba kwetheire iguru mwanka jojo next year wondi ingi ketheire iguru kwau tutumba gwita tunganenia twita tugita bwajaire mheshimiwa kathuri kwe wondi igo 4 jamawa mawa ere 4 wondi na ina town ke moti Meru town A4 town na reserve kwau wondi town je itombo tritomwe jana etima onera municipality etomba kwethira egitanagia na inge mbanje tietima weketha irere goro genkobo nonto niraere town ekona mbe cha ward ne ekona ande milioni inge iregoro cha rutere rwa town kwa ikyo nkwenda kukumenyithia kathuri murunge tugamisirindi anto wangai gwatweka ngai na kuwete opportunity wethiro regoro tafadhali njo gwatane akawira mwangaza njo mu support ntuko je naru okobwiri kwetha wenyombeje nonto kawira mwangaza nwe governor oku ukarugorerwa ngeti
twakwa gitigi akumbere aja manto jaje okwaragia wena ara bukaria bore amwe bwajaire utenja yakagwane antu umwe erara nara kuraja nonge akirara kuraja kwou kwatuika mono kwenda nja yakwa bweja bukagwatana mweshimiwa watuika no kwa device ngavana wetu kawira mwangaza ogwe njumiro bukare nwende noromba kanya wewe na bumbe kwitha bukiara na iria na tuite ngugi mbatata wese ngugi ni gwita bwega ibwega sana bwana Nick ngochokire nkatho mangori tie kiure kya muthia mbere atwa mwari ongiaza no tu agitwa janga ndato kimeri 10 ya governor irethirito nyingi agithiria are governor kuringana Meru 10 utegeteu ke kume momo ankegana omba kwa witingugi bu percent ngana woni kawira mwangaza no mwe 98% ijere niri goteo ibara ayete ngugi bara bethaira bare wazembe mbatikiwe ngwa kawira mwangaza na ritete ngugi nuntu mbere mate mama kuma Jumatatu mwanka Saturday na Sunday iro kaira ageta program we kanisa ara na iria mwathani owe na program yo ndenda kuga etithairere we ithairere kanisa ire rungamiri first gentleman murega baichu kwa ukambuge kawira mwangaza na gwita ngugi mono na naritite na baraba kwenda kumenya ibatege ithima birenjite ibatege njire irenjite irachieke moram na pipe ira ejene na matangi na into bibinge otho ganchokerie muntu gwito amporo aburi no gwita akiugo tingwe kawira akorita ageta kauga ipipe akoeja na pipe imwe ndiendo kwira amporo pipe yetura pipe igana rimwe members bakiatha be magana jairi barikaira gituro o mumemba agakamata pipe imwe beta bagwatithania ika pipe imwe ndaja membi mporo gatenja njira na menye jau na gatenja ruji ibwega sana bwana Nick mburugo kangochokire nkatho chomanya wi mutongeria bata kwa pipe yatika chiwe kana igwatana wi kemwe eje mwe ndaja ibwega sana ibwega mutegerwa kwa Beta TV kana tuyaraniria gukurukira SMS number yetu yenio 23217 23217 uga utumenyidia uge bwaku kiure gyaku na untubunde bro ringenda gutumenyidia ntukuje na aru karibu sana tunamutongerio ngio ndukimbire aja bwana Jemo mtetezi karibu sana karibu bwana Peter buruburu habari kwenu aru karibu you look smart good Mungu apokee sifa ibwega sana mtoto wa kariada na aru itokete bwaga na tunashukuru sana na ntubakudha tuliaja tika waida ngavana edherona press briefing every month na ikio ndo tuliaja kenda tomba iko witness na tomba kumara na rawo mekenda tomba kwera antu maendeleo jana ngavana kuthithia na update ya CCs beto na chief officers kento kila bombeti kuthithia mwezi jumwe yeah kuringana na wewe mtu mwethe na arua uge bwaku abwebwe kuringana na uritingo gi urabwethirito buri bwa governor monokile sector ya youth gento kila ngende kuga nkagwerwa governor wetu nonto bwa CCs beto ba sports kuna gento geto go transform weakness into power raiji nko tikiano kuona mebira ni kuthwedi Kinoru stadium ikaga primary every Sunday kana every weekend kotentu ko gotena sports na inya tariki 13 tugethwa twina sport ya vitambi kintu kira gitomba kwithirwa kirio ethera tugethwa twina sport ya vitambi ndio tena kitambi nyumbani ndio tena kitambi cha watoto mkethwa njara moja kwa moja ngecheza mubira ndio tena kiria vitambi bina tabi kudidia tucheza football na inya kuthwa kwena inya mwanto ja gucheza darts wau tugethwa twara shong ground kwa hiyo ntokia maana muno ni tukwarika anto weigwe na kiugi yaku mubira jurara tugeja tutugutonyithia nye na tumbe guchetha ko nguguru muno sport nenye sofa ngavana nombete na aja gwita michemanyo na gukiria youth ko hiyo ntokia maana muno sport tu sawa na itukurombo kana itukuibwa kana ntubwa ngavana korobi kikoska kiomba kuthwa kiriaja Meru na ntu ibago train na ntu bakethwa bariaja na ntu aba ingine through sports kugethwa ntu bakethwa tuna biashara chikomba gukiria nande au ni onko ne tukinyabwega kirimu chiendo jojo irigirijo kikoska R47 counties chirigirigwa chichemania county ya Meru murijo tukwambiria rujo we mukari wa Meru na we mtu mwethe na we mu biashara ndingenda kumenya socially economically
impact era kikoska yomba kuthekireta ndene account yetu ya Meru. Gintu kia mbere nkienda kuga kikoska kiu gikareta mantu ja mega muno menyoke jotegera ki pinches tietu ibieni ne bila bitho bi within biketho bikitumaika bieni ne bila bila yagwa lakini tukone resources uche nde chachoka gi county government kuna antu baba biashara baba na nduka bakethiro abantu baba komba kugura kuna lodgings baba thobe na moteli lodgings cha lodging ichi chikomboro other ja 3000 5000 na nuje nyengo chitekungana already antu mpaka thaiba mbukite lodgings nukugwata kume county eto antu bakumacha bakarare nkubu bakarare nyampa kama uwa ko ketho kuna mantu ja ko economically iboom ine na mono Meru yonde economically gintu kia maana mono sana ninkuguru mono ntu bwa county yetu ya Meru kithuru department ya sport iba kubangania business communities ninya tukaguru governor ntu bokuthuru otija mwikethuru ereo accessibility barabara chetu chisawa chiotonya mashinani choge jotonya raja prison barabara chisawa wetare bo 5 hospital barabara chisawa ko wageni betu baba ketho baraja politically economically and socially koketho gwisa sawa ninya ntu baba ntu kuba kethuru be kanisene chietu aja kuba kethuru bakiundu miaga iro ima kanisa onya spirituality sasa ja bishop wetu nkaromba ntu ku kikoska no ketho ake kirugura na inkoromba muno ethiro akero aketurombithaia ko gintu kiranke ndai kuga itutige siasa kibaraba kuga eti governor na kurobi manto jatio nuko gwata sana runo koni gukaina press briefing ko inkoromba kaido jora Supreme Court yaugire our senator nala has to section 91 of the County Government Act ila ne kamungaindi kendomba iko kalianto beto na tukamuromba na dia gutuma antu bate kumenya katiba antu bamenye katiba kenda bomba igotongeria antu babangi no tombo tongeria wina Nairobi alafu na ndio woke the oversight urikira kobia oversight turuga batu governor rings others follow ukeja kwethirwa nikina antu nabu atira thia press briefing ni last month athithio nabu kenda eja gutonye batu itutho twina mubango ja governor wetu rethirwe na mpangilio kwitu kuromba senator wetu nethirwe hypocritical the president alina twebore arungamire kidayas era president we are working together with the governor na nkamuringa handshake alafu nkendo mukoso you cannot prepare kiatho bangira governor kukiatho governor igwo gutonya kiudi agatonya governor wetu ari independent governor wetu atera umara kiome na ikamuchemanya atwira neti totonya kiudi if those people they are fighting in their in house governor eti nyomba inendwa okay na mbere yetu ari majauja gisiasa menya naruo ntuku ya press briefing ya kwa maendeleo na mitaratara yego ita kwa undinge na butu ya kubwari yo kanyumene ni gwokwi humukali wa municipality area nyingine yo state kinya governor's residence governor's office county assembly area yo state office ichio ndema gwokwi impact ira ithirito enyo igitenerere kirindu kimbithi ni ungwa na droge ntariria mono number 2 ndinge na kuria naro twikungwagera mieri 10 kuma governor ndira nyingi atwikire governor kiri tongire bubu awe kwa kuuge bwaku bwawe bure kuna umuriti atake kuma ke 100 umbo mwambio bwana Peter Ndareja ndaete governor wetu allowed 92%. The governor wetu na legit 98%. I may say like that. Ikudura ngogecha the last time rato araja governor atara kwa janda wachi bitale level 5 hospital. The level 5 hospital already tuna 500 million. Chibitale ni jete kwa level 6. Kwa kintu kia maana muno wajote gera ke youth. The kuna barabara jichi ya dhocha slums na aja aswa municipality. Youth betu baba itango gira chode cha kudide barabara ile. Kintu kitone kana kaile. Nuko gwata. The governor wetu nombeti kwa jina mebila through sport. Kuna youth baba ingi itwale mjini. Netete ku launch project. No mpa kwa jina bikibiki. Kile ikundi mwanya cha municipality. Kwa hiyo part of empowerment. Aya natokia mpawo ndengero mba nyingi mu Meru aro tutagere theory yo korabwanzu kweje na aruana gitio gikinene withiro gitutarija gukurukira namba yetu ya SMS yani 23217 kana kire fan page yetu ya Baita TV official kiuria gyaku ni kiriku nibwo kubura nyingi uri ngena gutarirwa na njira ndaja ukorabwanzu kweje na arwa na kunyia go kuna ikingoromba withiro kira namba yetu gukurukira SMS namba yetu ire awo either koi manzege barabara mantujege nduzi mantujege mataa zara gwikirwa ntore nara mantujege kithomo mantujege sibitari untubunde bogie
county na utongeria bwa county nebu nkuromba ithro gituria kiu kiandika kiuria kiu gya kuaja uju ndaka itse kuraja ajo kona nyuma yewetu waziri bakethwa bekinyaga county secretary akethwa araja governor akethwa araja uju deputy governor akethwa araja uju director kuma department mianya bakethwa baraja ikeno ndoko na itibi bitara mibi thongi uju niyo bakethwa bari na tukeo twina kanya ga kuthoma uge bwaku na kuria kiuria kira kiondo ringi na kuthwa gikiurirwa ntukuje naro mutegerwa kwa Baita TV ugorabwa na arwa tukethwa twikiuria na tumbe gutariria mumeru untubunde burethire kwa nyingi akienda gutarirwa ntukuje naro kwa nyuma ndaka itse kuraja tu tumbe kugwata nteto yucho nde magatu na mbere kuigua ugebwa mutongeri wa mwaja ujo twatigira utwira uria potete twiki kwa mubira ya itokirete mubira ja Meru County ke youth ko ni tukuromba governor wetu nombe kuraya with the national government na sport registrar artisti bombe kuchokia Kinoru stadium kiombo chokaja kuna mbele cha tengi more than 1 billion keni ne kila kiombe gutegerwa njatha itu gwita sport naria tuna thine biorona undene kutukaromba governor wetu nombe kwa the national government keni kila kiombe kuthwa ki to the standard thai mubira jwa afco nijite guchethwa lakini tutijodwa keni getu kinorugi getikirwa na nuko na resources kana economically antu baba batari kuthwa bakija aja Meru County yetu kindantu bombe gukija na thaira nkenda kwariria ukairi kuyuthi betu thaira bagwita kuria mbeti nyigi ki sport na sport house mbeti na chirita na ariku na mbeti chibati kuthwa chiki county government ko igintu kia maana muno batu sport tukuyu governor na nyothu rusisis bawe itutete bwa kapita ya aya uga kuma kerigana urumba kumwa kuma keri mogweta igana umba kumwa percent yangana na niki oninka mwana 98% igino ntumbugire ko transform weakness into power batu yantu betu ba Meru County itumbeti kuona roje ro ke injoa na antu bakomba kunywa roje itonete chibitari yetu igiukira na antu betu batena complaints ote muntu ureja uga agweta chibitari akwaga ndawa mbere wetu kaga ndawa kabisa chibitari chetu chira cashless kintu gitonekana every department ina mutaratara jwayo ko yewi imakine ne nitukume support 100%. Thank you bwega sana ango chokira ngado che mwanya ndo bakuona kanyaka ko kirana batso ko bantu kije narwa thank you kabati kaende tuliga kabati kaende asante sana bwega sana mutegeri wako Baita TV ngichokera kiri mutandao zetu azo inkuona tegeri kuma ntere mwanya bena mantu kadomba jo tumenyiria omo abungo na Nicholas Mutwiri mbobo hari watunde mboro Lawrence Mutwiri alikuwa niko hapa ndani maendeleo ni kabati formu ni kaende speed ni 500 km/h ongembera nchambe kimero ngedria governor Meru utingogebwa wene babata bodhongi tumuombera murungu ara mutoria tora ya nkuru sawa sana go kumutegeri wako Baita TV ni nteto ira nyingi go kumenyithia nyume ndeka itse kuraja tukethirwa twina Excellency Bishop Governor Kawira Mwangaza njoaja uju deputy wawe na kanju yawe utongeria yonde ikethirwa ria aja uju na tukao twetagagira mantu mwanya zira nyingi zethiri tuja gitongithia biongo byanto kana zira ja kwegewe mumeru na ngauga mbere ya nginyara jinko na toni manyara nyono mwa kabati kaende ndengero mbere wakedia mumeru tukwenda kemwe arengo minyidwa ndeke itsikuraja Excellency Governor akethirwa guchokera aja karibu sana bwana Tony habari narwa salama sana ibwega sana chuke kanya gaka shokirie Meru nkatho muno nonto bwa gwitikiria kana gwitikia utongeria bwa Excellency Bishop Kawira Mwangaza mbuge ikwithirite kwina ugaruruku bubu nene muno kuma utongeria bu tonya na nya tutana o mashinani nonto governor o mashinani ito kuigwa anto bakiuga batono nto jabu na aibo kubu kugira ntobo ni ntobo kubu magita jara maingia Meru yetikio kya governor bara bainge batomba gukinya mashinani yani ntore ni iria nara ndene buru so ejoke thiria aja Meru governor na go appreciate fruits of devolution ira there ekureta utongeria close to the people anto ibakuiguna anto ibakuga bagwiretwe nonto bonto utongeria
na mbere ya Meru betu thirikari ije tiaka siasene ndire ni irigita gwitira Meru betu ngugi nontu kwi antu baba ingi by the way be now bagwita bakire ta mantu siasa bakiuga oversight na itu kumenya sheria bwega bara batiko oversight utongeria bwa county governments EMCAs bau bangi na siasa ciao babati okarakando na baka kanya thirikari yomba utongeria igitaria siasa ya Kenya ya tukaumira na tukabera but for now kila kina bata mono ni atonge antu betu ba Meru baiturwa ngugi na ngugi chithitwo bwega wejoka tegera kedra i barabara jo tegera kedra ni ukibaba mwiri jo tegera kedra ni agriculture yani mantu jonde ja kushughurikirwa uria kubati menya kwi bangi ba focus sana rutere ruma bakauga turenda kuthithia agriculture ke urimi lakini wejoke thiria utongeria ba Meru county utongeria twi governor wetu ra twendete muno eta thithia unto in the rest of 47 counties by the way of which tukona maendeleo uniformed utina ogo kwenderwa for example kwirikana maybe arendera imenti kana arendera igembe kana arendera tigania hapana tureja tukona maendeleo uniform all 45 ones including the special ones in Meru county itukona ngavana agikinya nao itagari ya ritarara rithithitu kairi kana ma atongeria bara bangi bethirite beku bakithithia. Okay, kwindi ngenda tu kuiwa we mutongeria wandu kimbithi kana uri umwe mutongeria na uri mtu umwe kuringa na babu buri na utongeria bubu bwete kanya bu kariko kuringa na babu buri na impact utongeria bwa governor kawira mwangaze karia zekiri mtu umwe nchukuzie naru. Thank you very much nonto bakiuria kiu. When it comes to kimbithi kana young people itwithirite tu mustari jwa mbere muno kwa empowered governor wetu Excellency Bishop Kawira Mwangaza nonto kejo tegera by the way nyatugeta nao mashinani itwithirite tukiona governor akeja na bikibiki akeja na matangi akeja na car washing machine oni inkomenya na ndi 100% sure nonto the department ya delivery unit sometimes ito by area that is what we call empowerment kagitena kaka kaingi kwina ayuthi baba ingi sana by the way hibo baingi ndene ndikuru over 75% is comprised of young people na youth baba baingi ibathomete na patina ngugi bangi ima hustlers lakini wejoka ukona governor na ku empower by all means through creation of jobs for example car washing machines na tank hii kwezo na ki self help groups na inkromba ayuthi bonde na area bari ugakira ugatonya na wambiria gutonya ndukine imbe wambiria gutumira ndawa cia kurebia thithia self help groups governor na ku empower sana ikundi na kio ikumanisha you have the right documents people did the registration of the documents you are going to be empowered. Number 2 governor na go empower ndukimbe mono ojoka tegera most of the workers in the county government of Meru the young people nyoga tega our media personnel zuko they are young nyoga tega where you are young people that nego send a message of hope kiri ndukimbe na ninkromba atongeria bangi ndigurune yetu iba emulate the leadership of governor wetu don't kwina adage yuga a nation that does not support young people is a nation that cannibalizes its own self. Kikimonioni ndiuga 3 kikimero ukejo gategera ndiguru ire tigo support ndukimbithi ndiguru area igochiria kana igochura yongwa so itwithirite tukiona mantu mbitikira titirire ubwana tene nonto boithano nzingo na gini betu bagitio bakwa betonya na ibwa gasana kiri mutegeri wako baita TV huwa gatirite mutamboni au wategera kinyume kwaza taura mutaramu kwa mitambo akira agitonya yatongeria baratu kuyategerera ubarabwanzi kuzie na roba komba gokinya wategera mbere yakwa uno kuona deputy governor Laura Mutumanto Idhinkia akudura gokinya county secretary akondani ya nyumba waziri wa kithomo weku waziri wa agriculture weku waziri wa wenge na uguri weku waruzi weku wokwi bonde nitse kabaki nyitana na nyumba ntukuzie narwa uromba ryako kirego tutagerete ntukuzie narwa
ni ati ndaika time wao ngwetikia akiomba kutoka nyingi agitonya na nyingi atonya niona nikawangire katugwe ize kujera nyingi uringi enda kuria ntukuije na ro mutegeri kana mu Meru uri around ori tuandikire SMS kukurugira namba u irinde gure toni ya kwao 23217 uko kiuria kionde kirawendeke kuria kiuria ntukuije na arwa na bara tuwa bageta kuurwa na arwa be nyombezi kwa tukomba kuboria bondema bakomba gucoke bire byondema pura punde turingiende kenyinge batutariria pundema ntukuije na arwa nagwo kwe kenda mpumba kuthirwa soki gwa taugeni governor nkaromba nyingi director wetu wa communication eza tutari tukwa ukwe nimbyo yongo mumiru akethwa akimenyithwa ntukuije na arwa niguo kubunga mumiru eterete kumenyithwa ntukuije na arwa ikyo gitumi njukitie kanywaka kuromba gutarirwa kana kumenyithwa na njira imaririte kumania kiri director wa communication yetu. Karibu sana mrembo, karibu Njoke de Meru. Asante sana wewe director wetu wa Meru wa communication. Karibu sana. Okay, de Meru tukataka meraji. Nimeri girobako uri mwega mu Meru araonde ututegerete ndeni abaita TV ejene press briefing monthly press briefing ya Meru County 10 months of success in service delivery by Meru County Government of Meru, Governor Kawira Mwangaza. Ala tukuga to celebrate kana to kenera mantu mara tumbete go achieve as a government. Kwa hiyo naru Meru akireme wa achievement kana manjira Governor Kawira Mwangaza mbete ukinyitaniria Antonia Meri 10. Governor wetu akaomba kwithirwa akirugura kitheti kiu na kienda kumenyithia Meru kana Meru ora niwe employer wawe kana ora wa mwandikire ngoge mwaka muthiru kiria ombete kwithirwa akimurugira kana akimubanga bangira ndene ya mieri 10 thirite ukiririkanaga ati aombire gutonya kiri thirikari kana ajukire thirikari account kuri mwaka muthiru so tuna exactly 10 months kana mieri 10 yake na naitete ngugi nyingi na kamba kwithirwa agitariria akaomba kwithirwa agitariria ngugi mwanya irambite kwithirwa kiruta ndene ya last financial year karirikana ne atigiritie 2 months kana mieri iri ne ambite kwithirwa igwitanga kenda governor ajukia kuri mweri wa September na ntikwenda ninge kunura muno kana kwithira muno mara governor ambite kwithirwa akirutha nuntu niwe ubatere kwija nikenda amba kwithirwa agitutariria na nyuma akagita gati kuraja akethirwa agikinya ningwa na gucokia mitambo kiri Peter please come ojukia mitambo yaku Peter ale ndori please nataka kukurudisha kwa studio. Asante sana kwa kuni aya tutuku tukiona untu bubodu nuntu bwa kwithirwa wina kanya kau kakumba kwithirwa ugitegera ukithikiria thikire Facebook, Twitter, WhatsApp, kire YouTube na withirwa kwithirwa gitiga kiuria giaku, suggestion yaku, congratulatory message yaku kana uremba kugwa kwithirwa kira gavana kire that financial year thirite nimbio kwenda kunuthira nimbio kwenda ongera nimbio speed ni 500 kilometers per hour tongere tukamwanza geta hivyo sana kimutegeri wa kwa Baita TV huyu ni director wetu Meru wa mantuzegie ni na waraniria no ntubetha mbere mpaka county secretary nombo twamwere kirajo kari ndengenda mutaramu wa mitambo ukawisi manjori ya governor wa Mbiritie na deputy governor nuko na bathongi boss maire tabakaribu kana arwa ntakumenya na arwa kwa nyaba trombera no kana ngari na white bathongo mete kabisa na arwa imanto amathongi iromba kire gwethera ugiarania batsuko kurukira namba yetu ya SMS 23217 untubura bundi wa bwe kuinya kana untubura buthidi to bu kugweria kwangera kano bwegie uremi kile kira tuna waziri wa agriculture agero tuchogeria untubunda bwegie kithomo tuna waziri wa kithomo ari aja ujo tuna waziri wa mantuja wendie na uguri arara ura tutariria
untupunde bura wende kia kinyawe ibwege mutindo jwetu nkona ngereithira muthu wako nkona tu na manager wa municipality aja uzo kwa watu menyithia untubwege nyu boncho binko na aja uzo untubwege revenue kunde ne nyomba na kwa SMS untupunde kana kiure kionde kia withuru kwa wena kio ntukuizia na arwa na ngara yo kambeterete county secretary wa kinyaki ndomba to amwerekera jo mwaga jo kinazara nyingi urakuri ntukuizia na arwa na kenda nyingi munengera kanyamugaka tutongeria kumawe. Karibu sana bwana Kiambi county secretary. Uboga sana county secretary mbira okurakura inimbaka twararie na tukiara yo nkona Kimathi Gideon ndingendeza akethia Meru mbere ya tuambia na wate. Karibu sana Kimathi Gideon, nkona kwithwa gikinya atumeithie kithia kira kia maendeleo ri Zakaria te gita riri wiri kana kigita to Kimathi Gideon no rendera ndengi na performance record ndera na batoko yetu era Meru 10 baribo kinyaja. Karibu sana bwana Kimathi. Thank you so much. Habari yako? Ndongi sana. Kedia Mumeru. Asante ngokedia Mumeru wetu already atuthikirite ntukwe na arua iria tuenderete na mubango wetu jwa internal mechanism ya kumikishwa tu track maendeleo ya Meru nturea tukuga mantra ya Meru, making Meru happy ni continuous process na arua ndi kumikishwa program na project ya thirikari weta bwega na inkuona huni gutena na SOAS kinyira ngavana na ukaraichi nje speed na ndira 400 na ndira 500. Haya ankule tugo kwa Kimathi tawira tukara ya umari tu moyo omerete speed ya 50 irora amenyetia kanyumene ibaba kuga ati ni kiria bakumbura ya ne 500 chire dada na ndime angari ne dhara ina speed ngavana na korugura wenda uganga ukarugura na ndio kwenda rugurira speed ngavana ndanji ndijasima nkanga uzend so ndi tayari nyato ya Kenya 800 mimi niko tayari. Haya sawa sana. Haya awategera na arua njogi mathimbere wita witingoge kwa mieri 10 plato kongora ntukwezi na arua na witingoge katuge na kinya mwaka zomo so ndo ndengeta uma 1 out of atuye mwaga na twawo utongere bura to uma ubwae na niki na utongere buturiri ubwae na niki kiboga utongeria bu gotigia nyantu ibathikirire Kathuri Murungi seneta na arua akigeria kuthithia analysis na wengo na ichanganyire kwa ndembezi kuma seneta no oversight na ni yiriwe na arua tirambiria kuthoma maths chaira itathoma ira tu primary school ukaiwa CRI 75% ukaiwa 67% and there was actually nothing na ndataka comment on the then you approve the out of 10 nkuona ngavana Kaura Mwangaza na timu yonde iji nuntu ruwendo rako make Meru happy tira muntu umwe ngavana Kaura ni kari vision carrier na tutwinde we join in kwa mwankana ndi nkuona tuna 7 out of 10. Wonderful. Yes. Wariko au angio kugaira teni kuga andi woni antu ndio ni record antu ba Meru nkiuga uju ndende bo mume na ndere bo mume atu etithie ngare atumaira the windscreen nonto ne kuona yanara witite na imagajana maingi woni tutumaira the side mirror ya ndoni nyuma na uko kwenda ndita nonto ndeta na hiyo mbijeti nyuma then ngari woni focus ya kwa witambere so for now yaliyopita si ndole ntukwenda lidia rating after all na ndio mind rating na nyuma na uwa tongere tukira itu Murungi na kira itu Murungi ateza uramba kitikia ngavana Kairi na ndio lidia rating ngavana Ororo versus manifesto ila nenkerete ya Meru. Asante. Ibo sana Kimathi no menye uwa watiyo waga tatienda uga iyo gora tanteto na Meru bakuigwa na ibo kana dinero keep the feeding with the 500 kilometers ni wikabwaga. Thank you so much. Ibo sana bwana Kiri. Ibo waki mtegeri wako baita TV kana tokiara yaza uzo kambe terete nyingi county secretary edro nyingi agitonya na watu wakitekira toro mutaramu kwa mwoyo au kuonia oro kwa na ungiara afongi kabisa mwoyo wa county secretary mbere eta bwana Mutia
na gitanale aliwe kaende kabati kanya kaoga kinya geta na bere gututaria manto nguruki na rikana na arwa SMS cheto tugago kia mukira kiri 23217 23217 niyo kwa nyingi ugitwandikira ugebo kubura wina buntu kwije na arwa na rikana na arwa nkure tugatwina kanya gakuthoma SMS ugebo akumu Meru imwe kwomwe tukatwina kanya gakuigwa nibu kubura kwa bukunyite ringe na kuthoa kyuria ukero kienda kuria ki waziri wetu wa barabara ariaza ikiwa barabara ile ni ukiwa kwa ntokuna tumukuba gote bugi ariaza na nya director we no kwa kama inyo watu tarangira nyasiwo manza barabara ariaza uzo kinya wangu watu tarangira kwa kwina arwa nyombani uzuri na nonto nyomba uzuri nikienda nyingi mu Meru kio ntubunda bra widirito wena boko bantu kwije na arwa omba kwa wechokerwa na nkuruki untubunda bura wena bu ukona bomba kutuma kaunti yetu ya Meru yomba kugwerwa rikana slogan ya kaunti yetu ya Meru must be happy na kenda kaunti ya Meru idhirwa ikigwerwa no mankato watu na ngwatano wezi nyo tukoromba budhirwa gitumenyithia niende kidhiria rikurira wena roko na rekonda ukindanirwa kaunti ya Meru yomba kugwerwa nkoroki narwa wena kanya kuria kiure kiu kwa rimantu zonde dira wena zo kiongozi ndini na gendi ni uri SMS ndio kwenda twale na watu lakini uri SMS tingo keza wakete Meru then 20 kiongozi ndini mutongera wenkuma na yenyewe kweta mutongera oteduri akura yeah ende no ujeke na Meru yonda na Kenya no ara ya rais Untana manta mangi tukara ya kairi ntubambere nkwirire tukendere shokeria excellency kabana wetu wa Meru nkatho muno ntubakwithira munkathai akinyite kinyari mbere muno na atweri mbere kwithira amikite difference nyuma ya tongeria bubu kurukite kwithira manto jara kuringithia jara yatomba kuringithwa muntu ko batwe nkugange kethia mu Meru kabana kawira mwangaza turiendaye wakanya aitangugi no tongeria bwawe yora bange baero kanya baraitangugi kwa asante sana bwa sana kimutegeri wa Beta TV Excellency Bishop Governor Kaira Mwangaza kumba gokinya kama kana kizi kiri county secretary karibu sana karomba torombithwe omoshi yetu volunteer tutongeria ke maromba aikunda gitari Gacheri Dr. Gacheri karibu sana Trombeni. We thank you, Lord, for the gift of life. We thank you for the gift of health. And we thank you, Lord, for this moment that you brought us here, for whatever discussions that will take place, Lord. May you lead us, and as we find solutions, Lord, to make Meru people happy, be with us, be our driver. For this I pray in Jesus' name. Ibwaga sana gavana wetu nonto bokinya ogoroba narua aja twina mawaziri jonde ja thirikari yetu ya county twina officers baria banene twina chief officer COS chief of staff twina acting CEOs ba branch chia thirikari yetu twina directors twina media house twina wanasiasa twina kinya economic advisor ibwaga sana itukonenya Edwin kiongozi aja na kou thirikari yonde iri aja amwe na achore betu paunda gweta bakai apa na pale litara kwa mbitagwa Bishop Dr. Kiambi Atheru ini ura waethirwe ni Governor Kawira Mwangaza County Secretary na munene wa uriti bwa ngugi ya county yonde kou na rugere ngi ini operator
operator no operator machine kende move nende county secretary coordinator wa department chionde niwe mitumite ndunga maja niyo ntubobo karibisha bwinde na nkibwira karibuni sana kinya bari abatutegerete na television bari abarenja na antubonde nene ya Meru County muchemani juju turi na juo kwa bwana Arua ijwa ngavana na kiri manifesto ere ngavana aringa nayo kampeni ne augite bwega ati guketherwa kwina ira twita monitoring igotega ngugi ora ikuendelea uri marima munda ugachiugura ukoria inkurima bwega kiki tumikia muchemani juju na muchemani aji ikiendelea kulingana na ule manifesto ekuuga manifesto ya mheshimiwa Kawira Mwangaza na muchemani aji ni miega nontu ni uchokia bioria bibi ingi sana na ngavana wengwa in person akethirwa ario na akonora nontu bakwaria na Mumeru tontu bu michemani ekari uju na kendelea uju gitumi kia kuthithia michemani aji ni iria irindeni ya manifesto imwe ya values kana uria tugane Kawira Mwangaza akari uria muntu uria tuga tukaugari na ichungu chitagwa characteristics kana uria karakari mumbere jwawe na mbi mumbere jwa Kawira Mwangaza ni iria twita na ichungu transparency kurita ngugi ate gwichitha ate kurita ngugi na nkungu na ginte ja kiu na ndigwe rimutwe utiumba kwithirwa tena mundu tumba kwithirwa tena mundu na womba kweresa mantu gwatwika mundu ate karaigwa lakini muntu uria wewe ngwa wina nkoro njega na antu ba Meru County bonthe ibaiga gua na bakomba kwerewa kyo gitumite twithirwa turi aja ni untu bwa monitoring kuna officers bari aja officers babu kuona bonthe ibaraba aero ngugine Kawira Mwangaza amona uni na kwena mawaziri kwena chief officers na aja igwakirishi department ya 10 kwena department ya public service kurire kodiru na mantu ja mbecha kurire kodiru na mantu ja roji kurire kodiru na kithomo kurire gushugulika na mantu wa miunda bonthe bari aja kwi bari ba gushugulika na mantu ja urimi agriculture bonthe bakirishitwa aja kwina bari ba gushikana na mantu ja biashara kwi bari ba gushugulika na mantu ja urimi wa barabara na mantu ja ikundi social protection na nyamantu ja health bonthe bari aja na rutero rungi naku twina tongeria kinyabo banene muno CEOs chief executive officers twina nene aja munene hospitali kumwona aja level 5 hospitali ile nene twita general twina munene wa mantu ja Nchobi kumwona aja twina munene wa Mewas mantu ja Ruji twina munene wa trade twina nya munene wa investment twina munene wa revenue rawita kwa Mungai tuli haya twinde kuona kijana director wa livestock twina munene wa ritibangu ya kuandikana tuko na kila mtu hapa jioni ya leo kwa thirikari ya Kawira Mwangaza ni akirishi aja bubwega neri aja yonthe na ndi ndienda tutigate kanya tumbe gukira tukaribishe munene wetu gavana wetu Kawira Mwangaza nikenda ambiria program 1 2 3 karibu sana karibu gavana tukalenzi aja tuleta na speed ya kabati kaende na kwa ukinya uliokeja aja ejite kwaria kana ejite kweresa tulenda kuthiria exactly thainya kwa una ndi kwenda gucokia nkatho kiri baraba tutegerete
na arua ni thirikari yonthe iri aja mawaziri, chief officers na tongeria ba sagas kana turuangi tungi twa thirikari bari aja kenda tumba kwaraniria tugwira mantu ira tumbite kuthithia ndene ya mwaka jujwa kithirikari juthiri na mbere ntirenderea ndingiuga ngucokia nkatho na inya ni untu bwa uria Murungu atumbithitie tomba kwithirwa tukinyite au tukinyite na mbere mbuge ngucokeria mwathani nkatho ni untu bwa uria atumbithitie kimieri iu twarita ngugi mieri iu turitite ngugi na ndatega performance yetu imbirite mwathani bwega jora gwinde bukumenya ati twatere kagita kana itutete gintu mieri ina turi ndwene hapa na pale mieri ina yonthe watwika gutu tuomba kuthithia untu bwithau twethenya tutikumba gukurukia supplementary budget lakini amwe na bu twina untu bwa gukungwira na kwira mwathani bwega nuntu bwara tukinyithitie na narua twijite kubwira kana kubucokeria nkatho na njira ya kubwira tuthithitie atia na twitite atia itu gucokia nkatho nuntu bwa department cietu na leaders betu bara bari aja bonthe nuntu muntu akarungama na ndagika inka yombe kuga na tuthithitie na imbitu kathithia au twitite na mbere na berentira banengera ndingienda gucokia nkatho nuntu bwa report iria cikuri ciumite tukamenyithwa ni waziri wa mbesha ketha report iria ikuthomwa ome ni official kana ti official na kinyeketho ere official watwika neo ne auma then at 61 tugeretie kana kwegana ekeja kwethirwa report iria kuthomwa ne auma at 61% o mwana tharakanithi ere 67 o mwana isioro ere at 60 na other counties imwenya cie below na batu tutete mieri ena ndwene then tuskoete tushingalingire ni karu tuskoete nuntu kwa mbere budget ira tukuthiria na aru kana tukuthome tari yetu twethire budget yebangi erekerwa bubu na bubu na bubu na bubu na tukwithira budget yebangi na erekanirwo ure bwiri gwita twewe tutina kanya ga kuthithia kinya biria bangi bathithagia na tutina kanya konthe compared na bangi ko ketho tutatererwe mieri ina kana almost mieri itano nuntu baraba gucieta oversight bambiria mweri jwa mbere. That's why the oversight story is fake. Nuntu bambiria na mweri jwa mbere mbiba oversight ana mweri jwa mbere na ndi oversight imwe cikwirwa ati cia uma kinya ketha tutikira oversight na inkugite betwe bonthe kinya all media stations inkugite gukurukira director of communication betwe paturia biuria tucokie na ndingi propose next time team ire gucieta ne oversight I propose venue tushemanie this team versus their team bodi biuria tugacokia that is my proposal. Kwa hivyo mpira uko kwenu. Kwa hivyo bogesinye kama unaona bokea mono thirikari ije prepare ni ground tueja tushemanie this team and your team potoria bibubuinya na tutubocokerie na twitho twina media cionthe kenda gutwika na ndi mubira juju kwa fair. Kwa una ndi ndenda kuga bambiriria oversight ciao na mweri jwa mbere ndi gutarwo rio ikieto but very genuine kema tujaba kwaria na still at 60 if the story is true then ibabwiri kwa beto lingalinga ro no tuno baba tuikerie senate badutera mieri ena no mieri etano babwiri kwa kiuga ga thirikari kegeretie nuntu bakwithwa tumbite kulita ngugiu amona bu waziri wa mbesha agatwereza atwire the real position ya batwi kiri mantu jetu jara tuthithitie na witi na mbere bwetu bura tuthithitie ntienda kweresa jonde nuntu ndina antu bara twaikire obishine kenda bantu aria ngugiu lakini ndingienda kuga so far so good. It is excellent, marvelous in our eyes na itukwira mwathani bwega nuntu bakwithwa tukinyete Meru au tumekinyetie amwe na ntitikano nyingi na mantu ja mangite daja kiumira hapa na pale. Kwa hiyo nteta kaanya mbere kabisa kenda tumba ku conclude baadaye ndengi amba kunengera kaanya gaka mbesha
na ndagika inkai sana kenda department ya mbesha etwira the position ya absorption ya mbesha na if the story is true ile shikwirwa maybe we've not used this some department at 17 or 1 2 3 na njira enkwe sana tumenyizwe ni department ya mbesha na mono tulingienda kuona report hiyo nuntu report hiyo ndishikairwa kinyakire mitandao tumenye nokeja kwethwa report ile leo ifake kanete gwetania what steps have you taken tuambiria au. Thank you, Your Excellency. Na kuibwaga sana kire ategeri betu na kire Meru antubwa kutoa kanya kwa abatu bikirete. Na Your Excellency nkaromba mbeane kagera kanyo kanini kenda mturate kuelewa budget imbia meelewa. Budget ituwe tuna mtu wetu akireni. Kireni akianjiria mwaka ona mushara wako ona maana tano kirengo cia wa yari itaisha mushara kona maana ile naona aina chore bombe kio mwangiri maana thatu ike ya milioni 1 akaranthe akabanga bura milioni u ametumira mwaka akanjireria nguge ciawe anjireria akona mushara yawe yunthe obura augete akona mushara wa 500,000 nguge ciawe irarita cia uremi cia thoko cia mbi nacio cia mwa 200,000 itakinyithia tu cia mwa 170 ashore bawe baraeregerete ba mwambesha anto bamunenkira 500,000 bamo bakaloyo bange bakandisi loyo tuwe bamunenkira 200,000 ekinya mwisho mwaka akona mbesha ile nacio 700,000 na ti 1 billion ira a million ira bangirete akianjiria mwaka so ekinya kecioria utemea weto muringa ruthanju kana mwira wowe utisho tumira mbesha ndo utoteko na bo tumire milioni eku na mbesha ironere itayo kinya milioni irabangirite na ibumba mjetie Meru ekari ntuko ya irware no nto budget yeteto budget ekatwa methire na budget ye twa methire bangi 12.6 billion twanjiraniria nyobura yare twekinya ke yokia mbesha ira tumbete kwethia tukiona tuonete CLS na 1.1 tukona 11 billion na leto ntotonete CLS tware na ntotweregerete bagatwa 1.1 billion antobatwa 1.1 billion batakinyetherie beshira batwere ni 856 sorry bata tonenkere 856,000 million batonenkera CLS na ira tone ni 425 twetake our own source revenue to bangete budget ya bangi kana to ekona 600 million lakini yona 418 twetake kaguru naro ubeshira tware kuona cia kaguru tware kuona 33 million tuona 19.3 twiringanira twekinya muthio mwaka tukona budget yetu etio mbecha kwena budget ibwa yaganiritwe 12.6 billion lakini ile kinyete kienjera cietu ni 11.5 billion makosa ijao mwene kunganiria kaijagu makosa ti yakwa makosa ni na tweregerete mbesha itakinyire na utweregerete mbesha itakinyire ri controller kana muriti mutari wa mathabu gutenjerera bo mwera mbesha itakinyire mbere ita report keru ya controller ba report yao banekana ya kulingana na budget bura ya rate kulingana na mbesha ila sio ngai batu tukeja ku exaggerate budget yetu tukauga ne 15 billion for example pa tutarira masabu kumani ya 15 billion tukakira budget yetu 15 billion tuketa thai tukaja na assembly tukauga batu tukothurania 1 billion kire ugoti bwetu tukauga kwina gintu gitawa baite okorea gigatwa bilioni ijiri tukongera aria tukauga kwi gintu gitawa foundation fulani tukongera milioni 500 twakuthira ki budget baite family kalaga kubunenkera na atabudithia kenda budget yu itejo bokalira that you did not use the amount of money negitarara kinyage supplementary tobithia supplementary tukaleria tukona mbesha ituteona lakini twa
lakini naro lazima uko na thai financial act ya yetere onanya batu tukewa 1.1 billion baka leo tutumira report ya kurekebisha mapema ukatha tukudhania supplementary nokatubithia supplementary budget ye too late after bekunekane the final report and they go you total receive 1.1 billion 1.1 billion to 1.1 billion borikia mugujo na kana mesiu irekireu partners na in future na tebomba kurekebisha no tugote kumba kwethwa bathithĩtie budget ya 12.6 billion na baije mbeca itioneka ciaja gutarwa atia na mbeca iu barikira mbeca batije ni kauma in future voto kageta twakuweria mwaka katokaaleria tuone mbeca hii tueshua tuteciona turekebisha na supplementary budget ni bitha kwa nyingi antu babitha kiembere ya yele ithatu. What happened that we did not do supplementary budget kurekebisha the nairas na chitokulukaira tutekiomba kubithia supplementary budget nya mweri ne yo etano au na nonto sanitary uga kwina 1.4 itetumeri iri treasury kakwembesha tutitumirite imamino itweterete ikiuga kaburitha obutacitumira ende unio kwenda kurekebisha tika kwembesha itweterete tutitumirite kakwe imbesha utotonere citeyire njarene cietu mbeca iria tutitumirite yake 44 million icio ake cionka ko ugo renda kwira mwinge jora tutetegete na aru ati senator aliuga na kanywa kawe 1.4 billion cirendene treasury itetumiri na gakuga gabuka ukimaguru butumire mbeca ii itigacoke na go renda gutwira itutumirite ire cionthe twae ii milioni 44 akitigerete 1.4 billion ke 1.4 billion yu 1.1 to itakinyira njarene cietu itakinya kwena 317 mbeca cietu ira tuthurana kia cibitari itekulukaira kiri CRF icieyire na twatumira ibyo nto report ira kathuri akwarairirwa ari ni report ira na nkero control on budget wetu atio factor mbeca cia cibitari na twaria nwe nande ugwa thirikari uri waziri wa mbeca imbeca ingana itetumiri ni nkwenda reportera whoever is asking mbeca ira itetumirite 44 million yake 44 million 81.4 that means batu tuli at what percentage yetu ga 72% na ituandikite barua kiri control on budget tutigerie 44 yes tutigerie 44 nonto 44 then cannot be 28% 28 eu kere 72% eu ne development yare 3.6 na ira tutumirete ni 2.6 so i percentage on development na ke percentage on development but now the issue is on development no to kere recurrent to tutumirete 99% then era kwena issue ni development labura ukaribia tumajeria kwa yana nankere kanyo tu mtura twetire kiremi mbeca acore bawe abangite kire mbeca ibura abangite kwina irio na kurira na school fees kwina kuria intobia kuria na mbeca cieya atemya kurira na school fees ikenda ninge aumba kwa kanyumba na irio tukuga atiri ugo atwira mbeca iria tumba kwithwa tutitumirite ni 44 million maybe because of sababu nyingi maybe invoices itejere kurio kethia ni mtu ari wa banki batathiririe ngugi pio na itwendete obaria na leo ni koria 44 less 44 what is our percentage because it cannot be 72 72 kulingana na budget utiga mwenda tutethie kidogo kuboria ngavana ingutigeruria percentage mbira twa receive na twatumire from simple mathematics that is 99.8%. That is what I'm asking. Almost 100%. Almost 100%. Yes. Na ndio tuendelee, hebu endelee kidogo huyo Monica, patia huyo mdogo wako aendelee kidogo tumuulize maswali. Mwenda. Yes, governor. Uliuga tutumirete 99% ya mbeca. Ira twa receive. Development. Okay, what there is, because we twa receive 11 billion. Twatumire chionde
99% of that money. Kadhuri yaliuga 12.6 billion. That is what was for Meru County. Yeah, budget ya 12 billion. Orasi isiyo World Bank. Ita tuletere 800 million. Na inu tukwenda wereso ukenda inyawa igwa na bange baigwa ina mbese yu itetumeri sikuru itetumeri ketha kaimami Nairobi tweterete tulithao kana gaiteja. That is the issue. Okay, kambira mutongeria tweteke 1.4 billion yaliwe ishi mami 1.4. that figure is maybe I'm there. No tombira to receive tenga ba 1.1 billion kimbanje yetu 1.1 billion. Yes, naira to receive tenga cho tutumeta 99.8% through a simple mathematics. Then on that is when the two get interpret kimadhabu bira to abati utumia development kira to receive to tumirete I think 99.9%. That is the 72. Okay, akodita ise on the bank ite iro eka kando World Bank italetera ingana 800 million 800 million itatu kinyira. Yes. Na ira tungo tutombera collect local revenue county revenue board itombera collect difference kuliria budget yekethithwo baugite ba collect ingana na ingana ba collectire. Okay, revenue board yetu wete ya collect 600 million kile budget ba factate 600 million. Yes. Lakini ba collect ingana ba collect 418 million. That is less average of 200 million. Yeah, actually that gives us 1 billion 181. Na mpinye liambi in fact ngaba na atu ongelete this year tuke kompea mwaka hiyo ngitwari 373 na muna brato akilokire manto maingi ya impeachment and what have you campaign bite kuoyo revenue board ibekasite bongela mbisi tia to 418 million. Kwa ukembesa hii kadhuri ya kugira 1.4 itetumiri ne 800 million ya World Bank yari ejane itaejana. Yes. Na 200 million shiongeri bakirithia budget bakiuga ikarogotwa kiri ugoti ciarega kurogoteka. Yes. That is 1 billion. Yes, 1.1. Yes. 1.1 billion. Yes. Itumbete gutukinyira. Itumbete gutukinyira. Ija kuga nande bahatu tutumirete over 90%. In fact, it's even over 95%. Over 95%. Yes. Tulingaringiro wetu Meru County. Kwa bahatu tushinda Isiolo, twashinda Tharaka, twashinda county chionde. Ngaba nokethira ti World Bank barero tuningrambia twetha turingite na karibu 100%. Ore bwiri gweta agateta mbese ikeja county ja itejire. No. Okay, tutubati guteta no ndota. Okay, iseneta. Ni kwenda jogio. Angora. Okay. Okay. And obwiri ko issue a clear statement to the senator. Umwera no mami kirasi ngugene ciawe. Abwiri gweta kwa World Bank abera nike bataretere 800 million. Mbere yari ambirie kwa yaja na turipoti nete kwa World Bank atuletere milioni 800. Then you give a good report. This is how ashoke ashina ma MCA na bangi watu tutukorogota ogoti tukwiyori kwari na ndoa kwethwa thoko cia tu itikwithuranu ogoti ile ingi uthuranwa itothuranirwe so nande thina yonde ile yomba kwithwa tutumirite mbeca iretagie timu ya kibiri na oversight tukobia are we in agreement kuna ndi tugwitia senator wetu eje agatushwire 800 million na kwa World Bank itaretere kenda batwe esabu yetu ingiana egana kwegana tutweka ibatwe number 1 ndene ulimwengu makofi kwa Meru County. Nangaba na nkiongela wonto woninto ile county ki department of finance ambo temo akayonge in history tuomba kwa development 90% emwerity Kumbele tulete kabati. Hapa ni kabati. Kaende. Menyage tu mwenda ugo na leo bishine oyu egitare munya na leo bishine eu egitare governor Kiraito kwa an experience ya governors baire agisava in the same office kinyeke that ali chief officer na ndipo wakuga aliuga guterenge Meru ya nale ambese nyingi kana ya nageria chanandi nore tu Meru uga ntaratare ikalema gukinyereka kanto kauga inyite gundi
andika tu yakadhuri karugite ngurisi na ngaba na proof kana kuongelewa na romba senete teronto tukarita report ya pending bills in history utiri ingi twathatwe na pending bills cia mwaka less than 300 million ever in history. Sokeria kairi mwenda baigwe ankuwa in history na kumithiri urado ngetu inga mwaka tu reporta pending bills cia billion plus pending bills cietu isio confirm ni kumenya ititha cia more than 300 million na thine tu pending bill akira tu ni pending bill cia hand over from the other government isio cia ira cia 1 billion itorite 400 yichika ingecia lakini cia mwaka muthiru cia the current government is less than 300 million. Na kwebungi utiravera mwenda ukathiurunka tauni uno kiwa kwena mbesa atuwe na mbesa hapa na pale nuntu na atue baba bakwenda gukarua kenda bae wa contract batuleta ila antu ba Nairobi antu bana bakuraja bakathithia biashara huku lakini igitenere yetu biashara cietu citi ni ana betu ba Meru. Kwebungi ukongaira katwite kiri ungi mbere anjo kire sincere kiri burakuwa. Thank you, Your Excellency. Wonika nonto baubangi bete ku report na ukua ruare time kidogo kakwenda kwa budget yetu etete nonto netu. It is very real. It is real. Na inkomea will be the best. Na inkwa nathi ate. In fact ukato kulita report yetu quarterly. Ya absorption. Lakini Meru na amenye utembesha twithete cia Meru tutitumirite beta cionda itutumirite utecho twekete muko difference were wake imbeciria tutionete na hiyo tutionete ule obwiri kwithwa agitangu gewe bwega iseneta kathuri atwitirie na usiku wa Nairobi inya tukongelwa inyingi nkiro kigenda ikinya 14 billion na kwanza ile ciari cieje no wari seneta namba 2 nchamba kupinga mbeca very good. Runga maja kuone kiuga. Nebwega Excellency ankuuga Mheshimiwa Kadhuri Murungi seneta wetu no tumite tutumirite mbeca iji. Number 1 ile mbele yetire kule a senate ya manto jegie mbeca ile cia donors no wari mbere kuringa that one akaritie na ara thirikari nkurukia akariba Meru. Number 2 rira kwara thine nyingi kenda kwitha gutuna absorption ya mbeca na aja turi Meru yetu seneta wetu Kadhuri Murungi wori mbere gutongeria MCAs betu ni kenda baka make it difficult kutumira mbeca iririo but we thanking God ona thine cionthe ciareti ni muntu uro gwitwa Kadhuri Murungi seneta wetu akamatite kavuka maguta uwa hivyo kungana na counties iri wingi turingatirite and we hivyo kuithira batu tuembere counties nyingi we are so happy kuithira Kadhuri Murungi ku report na aru akauga tu ati 61% na ije kinyama waziri zetu iba make it difficult kuithira tuonajo mwaka mweri jona so we thanking God gwatuika ngugu twitete kuma mweri jona ameri eri na tuomba gukinyira na abange bari na tuomba so we are so grateful and kira tugatuma na seneta wetu nete no twakwenda kwithambia na Meru County ambe arete mbeca icio urira na ara na tukaritie ngugire we nene ni revenue allocation kiri county negi tara aire ria mbere kuona batu turusite 1 billion gukurukirire ndeja kuja ira cia kurukiri senators babangi bareo. Asante makofi kwake. And Your Excellency nkethiria tekeria mbue kwa department ya mawira etumirite 17% uno rongo na department budget ya development yare 63 na orende batumirite 44 they have absorbed 71% ti 17% ira kugira na ndimenya turenda nyatu utuonengere report yu iri tumione sawa sawa. Yes ukagito mwenda anything else
tuje kiri roje twere briefly what you've done ura tuthithitie na ugo mpigirwo kiro we good sana na ndaigwo kiro keja guchunguzwa kethera manjero thithitie ja mano ntukuringana na guguconia 99. Thank you, Your Excellency. Antoba Meru, kandi mukethibwende. First of all, Your Excellency Governor, kambwe I'm honored kuibwa competitor tu no ku appreciate that itombete ku absorb 99% no ku ke yochunguza kithira ugo ito absorb ite atena tuirende itomwetere eye tukamuonie bila vyonda kwenda tumutembeza fraud na tumuonie project ira cionthe kwenda kuona otherwise itakuwa thank you muntu bakinya ku appreciate ito achieve it 90+%. So Your Excellency kambite directly kirwangira roe mampira mbere bita kirwangira roe senator our department ya environment yumbete ku absorb 17%. I think sometimes umba kwithira kura ntora bekara miwani umba kwithira sometimes muntu atikirite miwani no number si opposite either 7 yake anjirai wani atira njirere ngine tu out of absorb it 71%. So 17% it means in a way ku bodo mira document it bui mimi onera tu ta parallax. Thank you Governor. Kapite ngeta mbio kiro utare baru last financial year Your Excellency no promise Meru that first of all no rwaru manarakire kana yoro rwarungai uka make sure that rwondero kwa harvested na rukomba kinyila Meru urakwagirite no promise pia rwaru ngine rudu dawe na remerene na rukomba kutaswa through intakes na rombe kuendwa na ramashinani kenda ntobomba tumira no promise pia rwaru ngine rudi ya narandi na rupia kwamba kupampu rombo tura kenda Meru bomba rukinyila nungwisi onda Your Excellency membe itakuirita very well kiri kwa harvest rui nara rwaru makiringai so far itumbite kuprocure na kwa yana matangi 2,910 makofi kwake yale mbita kinyila Meru betu bonde kiri orwangu rurwa kundiri na rwaru manara kiri mbura Your Excellency itumbite kudhiria ndamu iyele ndamu mane laria yoni dhiritia 100% irede nara rutare rwatigania rutare rwa muthara ndamu ingi nirere baisigilia irede rutare na ruru wa bori yoni dhiritia ndamu irenge ngatho twaserero kidogo lakini mwanka igoro turari 80%. So itumbite kwa achieve more than 80% also na Your Excellency also kiri rutere rwaru ngine rwa kuritarui narambi rwaru ambwaus so far kuma thirikari kwikuya nombere kubwithia mashini ire rwe ya kwamite miaka na miaka na nonto ndatwire kithe tu government mashini numbe miaka 10 yenjite about 24 10 years yenjite about 24 lakini kuma tu kuanjiria kuinja January maybe tandatu ra tuinjite under your leadership tumbete kuinja mbao 34 makofi na mbao sio ndio tuanjiritie kuthithia test pumping na tukuviriria bikiusi na sio ni kuthithwa kenda tuanjiriria kuprocure indi kuikop kenda Meru bomba kunyurui kiru terwaru ngina ruo rwakurita rui nara merene yetu kenda turuende misi yantu mbothi batumira rakunywa na batumira pia rakurima na Your Excellency mbete kwa achieve a lot nonto so far tumbete kura pipe imwe pipe ngiri 26 na 117 na pipe hiyo sio mbete kutumika ku supply rwikiri 156.7 kilometers makofi kwake bo mutakarika ringi Meru na project ira sio mbete kufaidika na pipes across the county ni project 219
So 219 project isumbete kufindika na leo nisio pipe irwe rutita na musi. Ndregirwe pole kukugita kidogo ntirolirwa. Ndegirwe timu ewe kiberie kiuga pate kwenda pipe na pipe irigwa na rite na value na tuwiri gutumira model ya muthomi tukagurira macho wheelbarrow antwa pipe sharuji na matangi. Your Excellency, I think kintu kimono Meru abati kueleza kiendomba kuelewa. First of all, baraba kuwa mantoyoga tina ini knowledge on natia department kana natangwisero iritawa. Bambere ora tuweza si tutayamia pipe kila mahali kana tuita thokone tukiura siba kuba kwenda pipes. Your Excellency, tupokea proposals kuma ki community. Proposals ya kinyo visi netu tukalole tukabwithia kintu gitwa vetting. Engineers bakarandi bakabwithia vetting ya proposal. Bathigania vetting tuamukithia project hizo tukwenda kusupport this financial. Engineers baita on the ground beta kintu during vetting kintu kiambere twethacia ikulole kithira this community group iri authorized kana ina kintu gitwa permit na permit ya wa NWRI kana Water Resource Authority na permit ni kuonania irurwana atia authorized ku absorb ku abstract kana kuritanara mwerene. So first of all rururio toko ni form rururio then to on the ground tukabwithia survey, that is engineers babwithia survey then bakeya ofisine bakabwithia ndikintu gitawa and designs babwithia designs tukamenya pipe ithwa ni class iriku pressure iriku pipe size iriku tukamenya yonde tukabwithia ndiru BQ kulingana na wapinzani kana timu ewe raira iguku ewe tongeretwe impuru na kathuri baido gani pipe tweta ashura tweta miringiti okolea no tutita Your Excellency kinya pipe ira twetha tukiona si pressure differences na twathiria kuba utwetha si engineers ringi beta on the ground bahakikisha pipe ira iwekirwa nthi na iwekirwa araiba tiri. For example omba kwitha pampu ru kuma wita makutano omba kwitha wina pipe inchi 6 pipe ira kira kuma wita aruba i pipe different pressure irengi wekira ntogi different pressure ndi twitatu kimix ila sima tuthiatire pipe ira wekirwa nthi na ina ciekirwa ni wekirwa arako batiri. So anto baraba tukumenya bakuwa kavatini knowledge ningwetikia mwankathai ngwetikia babange baso bakwiritana kidogo. Asante. So Your Excellency, pia itumbite on that ruangirwa ruirwa ku abstract ru kuma kintu tuita surface itumbite kujenga intake yili ira sikutethia antu betu na itumbite kujenga another pipeline project ni mwere ki ruiri project itumbite kuma all the way kuma Mount Kenya Forest mwankaro iri na kusabu iri sionde na kwenye project itu dhidhitinio kuma kirua mwankaro itankonga. So Your Excellency, on part of Roy to achieve it a lot na tusokere mwankaro na ntubu wa freedom rombe toto na kwamba kwa engineers wetu time ya kwamba kupractice what they learned in school. Asante kwenda ushokia kiuria kia development ka uwe weekend development kibirisi yake kana equally distributed. For example, when it comes to dams na kinyakire project hii Ruji, you are accused that tuligirikari tunasukumia project one corner. Your Excellency, bote uma first of all kia kwanjiri na uterero wa dams ira tuan design ni dhatu damu mwere damu ingi imenti region, damu ingi iritigane region na damu ingi irigembe region. Okay, akulwela kiro terero waro ngirwa Boaus wana ruwa kunjarwe na randi tuanjiriri njeru terero egembe no tuanjiriri menjitili dira tuanjiriri kwenja tuanjiriri kuma kangeta tueta njia wond kangeta tueta mukululu njia wond tueta mbayo kuma mbayo tuena maru terero adhiru rujini St. Max then tueta igembe north ruterero antobe to kiongo ruterero ndoleli then ndito ya ruterero imenti then to ya ruterero wa pia tigania kutumbite kumbalance everyone
na kinyoka mbele your excellency dituraya na pipe ditukoya na pipe na matank turetire dungeon sionda uti wond tutireta every wond tukanyangite sionda na iditi kidogo na sio by next week together tukuthiria na kinyashio no bwiri kubera muthamia katugeretie kana kwegana kumba ku distribute flagship projects almost Meru yonde. When you're talking of distribution, kile word the utilizer ni word fund. Sure. Na ku TMCA tutaroketire 10 million. Kile MCA sibetu bonde. Sure. Kuna ndiye very MCA enda kugura pipe kwa wenu agure. Sure. Enda kuthithia barabara kwa wenu athithie. Enda kuthithia anything that is lacking kile wandi wenu athithie. Sure. Na ndi kile project cia flagship kinyashi tugeretie ku distribute equally teja uria bakwenda kuethia that nandi kabali watetesi muno bagutetera ati kwi party muite na development. Yeah. Why do we have word fund projects? Your excellency word fund project ni sio sivat ku equalize ukakulolia last time word fund project ibara 10 million which means already every ward including even special ward ina 10 million ila si equalize kila mtu but wale pia kile rutere rwa flagship project cia kusiongwa uti rutere kile rwa nyero uti ward kinyemwe tutiete teguzi uti ward kinyemwe itena kintu kira ikuiringire kiwa kikiumete ki flagship project so we have really tried na tigo try mushetho nuntu igu try na nuntu flagship project ugatuika tukaka something that is costing almost $1 billion. Yes. Menyo tegro na 45 billions kena ndio wekage kawandi waka sibitari nene wakengia wakingia unless patu endoners baba inge ba tutetheria. That's true, excellency. Up to now we've done it excellently. Sure. Yes. That is excellent. So your excellency pia ki rutukintu gani ngitumba kuiringira muno kirutere rwa environment turatura na thina nene sana ya kwithira twina mati atikumba kuokotoa kiri town cietu ni twarire mbaku na mbaku ni tendetie muno kurita mati ki town cietu na mwankatha irutere rwa mawa turenda ithire kikata across the whole county na rakwina ini kathina kinya kidogo tugomba tatua mbere ka community Thirikari tethirwa ina mbaku kairi kuma yeto thirikari kumireta thirikari kuma ntwire tutwira ukombora na sometimes tuteusiona but now we have our home back where kutanguyo ko itubwiri kuringaringirwa karuya sure kwibonge kenda tunenkera ungi. So I think your excellency we did through kuma kire rutere rwako na wakathuri na kwera A+ na wikathuri na kwera A+ ni kumucokeria ngatho muno tuba kwithirogire tuba kwithirogire mbaso to absorb everything. That is excellent. Asante. Yato itaki A+ yengi barabara. Thank you Governor. Roads. Summary. Thank you, Your Excellency. Nabatuka aliria Meru na njire nkuru muno nuntu itukomenya baina metho ibakona guku ngugire gwitika na ni akoje ndenda mpambiria mbuge kire barabara gukukira ngugire ku Your Excellency itu reke kututhiritie barabara 43 out of 45 ya barabara yekiangabana ila ya flagship. Kuma ukojukia wathani wa Excellency nuthithetie barabara kilomita 100 ya 2.23 kilometers ndani ya county. Na Your Excellency wathani bwaku urithithia barabara chinya nene kirowondi chionde mawathani jau jakurukire jathithagia tu barabara tutaunene bagekira cabros bagacoka bajokia kabarabara gaka ika karami but wathani bwaku guthithia barabara ke wondi chionde kire barabara chia flagship Your Excellency inureketie kilomita 105.7 ndene ya county ya Meru. Kire barabara chia ward na mutegeri wa TV na bwiri kumenya ward fund ni mbesa chia county inenkaniri kuma kire budget ya county
nonto Meru kwera kuna county imwe tena county assembly na county executive. Kwa mbesa hii MCA baba bana chocha ward chira wachichi account na chumete ke budget ya county. Kwa ukire ward fund kana kire mbesa iro na kanete ke ward nule kete kuthithia barabara kilomita 600 ya 73 ndene kuma meri yo irakukire. Tiga mbete mbalirie mbuge kuna barabara ijero itigere chiendelete kuna barabara imwe ya Antunene ni barabara ya gavana na niendelete gavana antu barabara ya uba merire gwetali njoka imba kumenya barabara oyekali. In fact iba utolingira kinyambisha ba totumira na your excellency nira alekile social media noloni oyekali era alina muguru ya lera Rift Valley lakini uri ndetre no your excellency ntateka yanjira uno wetu ke njira ntoro nanjira edo kiteu but your excellency kulingana na ora ukwakikisha kila mtu akenekana anto narabale whether wetire gukwega barabara una ndei barabara. Thank you so much your excellency muntu antuba ntunene mirire gutari njoka iba kuba bakenete ninguye ku your excellency. Then kuna njira ya thwana eumendelete kinyayo ni njira ira na to complexity lakini kinyayo ni ndelete your excellency. Tiga mbalirie kidogo muntu ja energy kana directorate ya energy na area ni mata itura ina madhina kidogo kile rwa energy kana mata lakini raiji itokuwa tokenete muntu itu achievete by Friday kana Friday na kukile tuna 75% your excellency 75% maybe plus kwa itu iteta university tukera itu na pass mark your excellency okejo kia thirikari wethe mata 531 kana mata 500 ja 31 na kia mata jau mata 531 jata itanguhe kwa utwali mundune county ya Meru. Okoja your excellency mwekireta mata jange 78 kirejara 531 jara wethere niongereta jange 78 na ndege county ya Meru tuna mata 639 alafu kemata jaja your excellency andakachia kuchianjara kana department ya energy niendeta kuvivya mata 600 ja 356 kwa tulenda kubatre mata jara ya kutangu dhai as in fact ja ni namba ya Friday nto ijari 456 75% na kukinyira nawe ngote chaito kinyete 80% nto Saturday anto vamata batindile mitungo badhiga mataja mitungo na ija kwa kana jonde alafu nabo batindete bakuleti mao badhiga getaya timao dhoko ya timao ikira ina problem gisa sawa beta again the north ino batindete na kinyanyaki east mirali na dhina dhai mataja nyaki east jonde ja umurika na your excellency kile afisa wako munene aja aina list kana aina program ya mata watu kajadhivia tuteva tuna weekend kauru mwanka mataja jonde 100% jevo ya kitangoge then inkumea anto baraba tutegerete bakumea kumataja tomureka ije kirira kija tena weru nuntu ito Kenya Power tulete mata 78 na Kenya Power batatu connector ke nini estima kenda jombo mulika kwa within no time kinyajo ito kuendelea kualia nabo kenda bomba hutu mulikira mataja na itakaribishe afisa mkuu wa directorate ombe kinyawe kuwa something. Kwa kile ingemiro yona mwangaza yanande itona mwangaza in fact your excellency Meru kau sherekea lieto lya kukawela mwangaza nonto dai niroba kuona mwangaza. You can imagine your excellency baina mata 531 na 431 jate gutanguge na in fact kuma kevirikale ile mbere na yaijire kote mtu shughulika na mata jeka iroja akara arari gakwamira gyakwama but mande nurejire kinyana mutaratara jo mwega tugure ngarere gwitia nara mataene na ndantu batena problem gwitia mataene na alafu intobira tuna vyo dai excess vya udhivia ikikio tulio nuntu nande tutena thina ya ngare tute antu betu ndakachetu ini motivated
ni motivated bwaga ibita kinyasani na Saturday nonto ibakugo bakeneta utumikira mwananchi. Nyababu opposition yebwere Thank you. Thank you. So tia enkaribishe afisa mkuu wa hii ndara ombe kinyawe kwa aria kidogo. Thank you sana waziri. Governor na tegeri betu kankongera kimbure antoba bo bakibiri na bo bangi bo oversight ituko karibisha Jumatano tariki 3, Alhamisi tariki 4 na Jumaa tariki 5 tukethira tuthiurunkite ndene county yetu tuitega barabara cietu ira tumbite kwethira tukithithia cia World Fund na barabara cia flagship twethire tukiaririria na racina kasero kwa barabara cietu rira turiaga itutigaragia mbeca tuga icha retention na ratu na kasero tukaira mtu acokere na ratu satisfied na rakubu tuitwambiritie tayari planning 2023 2024 governor na nari atupegera budget ira tusetete ndene World Fund turona ko na average 8.8 million per ward ko turiga ndene flagship ko planning yetu twathithia consultation na cabinet yetu na public participation tukethira tuitegera tone kwethira no tuthithia low volume seal roads. Makofi kwake. Jora twarikiri kwira akaribo Meru tukethira tuitegera those plans tumbi kwira tukiona ina tumbi kuthithia barabara cia low volume seal kana ira china rami kana blacktop wata lieto rami Ibwega ngavana kwa unandi tukambiria kuthithia rami na flagship projects bunge ngavana mbugeja waziri areki kuga tukethira tuna musemani wa Jumatano na antu bakenya power tontwara tweterete tutigeria mata 75 na mata jangi 78 jaraja te connect tukethira tutigeria thina gintu gigwitwa street lighting na ward administrator wetu na subcounty administrator na town administrators wetu na municipal managers tuna thina street lighting na thina hizi tiba tutwethera tukimia address nyethira tutwethera tukiria mbiru hizi chestima na nande tugite tutumba ikuthira tukiria mbiru chestima ethira indarera ibateri kuthira ikithithia these repairs jayo Kenya Power batethira bakiwajibika kwa tukwaria na general manager area hizo utabwa na waswa na twetekaniria Jumatano thaa 3 ciongo twacemania bicinewe ndina engineer wako bonde twithira tukiaririria issue ya street lighting na matawa jetu kwithira abena thina ngari tuna ngari ziri nyingi njite wethire wetu ni increment bira betu mera kulipia tuna staff qualified twithira tugiankania tawaiji tubaikie ngugi indi nyari aringo tureta abaikende thai twabaike muntu ni antu betu be mundune ni baba kure thina bunge ngavana mbuge itwathithirie musemani jwa matatu sector muntu ba mantu ja transport kenda tugerigo streamline mantu ja matatu ndene Meru county choke ngushokerie nkatho tontu nambere yego kinyanara na nyiki wethira ukithithia thina iria ciareo cia antu betu ba matatu na nandi route cia matatu bia mabungu bietu bina ilumbete kwithira nandi bigete nya county ni ingi kusafirisha antu na no economy yetu Meru kwithira igikura bunge ngavana gukurukira uteithio bwaku tumbite kuthingatia mata 64 kwirerek na contractor barabara bai mata jaja bakethira nabo bakiripoti ndene Meru county na tukethira twikarandi tukindistribute ta hizi njeru 64 ndene mathoko jetu ndene Meru county ichi batere waitambi baigwa kiri twarare kibati gusika ta hizi kuna rural electrification kana barabara kera stima na aria mature nejetu ikwarea mubango au mbere na aria county itaga mbecha nusu na baba gaita nusu kenda tumbe kuthira tukitharia thoko na nande kukurukira mubango juju ari jugo kwama especially ya thirikari garukire mbati tumbe kuthingatia matajaja na contractor barabara erongo gezi bakethira bakiripoti county yetu next week kimeke kijite kenda twithira tukiaririria mantu jaja na twithira tumenya ithoko iriku tukethira tugikira matajaja Meru. Makofi kwa barabara. Babu ite kabwena manto maingi ukeja kuthibu kuona menya tutina piuria bibi ingi bienu turie babe bakuona ndi nandika tuburinga lingero babu kalende goro
ulio kuilikana na gwite buri gender, nafasi ni yako. Okay, thank you, Governor. Kagimatikiria to waite kana barabara moto barabara mitombeni muungania waziri wa Youth Affairs, Sports, Gender na Social Development. Asante tena chief officer wako. Governor Kabire Kadhuri watu tupei na audi 17%, lakini kisa mali kupu watu 17%. Okay, hawita ki obsession ya budget yetu gender to 98%. So mpaka minari vita 17 to 98%. Wataki matolo ya obsession yetu 76. Wataki development yetu 98%. Makofi kwao. Kuwadi nakabida ritare tui bambucho Meru nije tibodi fact na tuirende nipitike kubora waziringe ura kabira mbele ya mirete mirara kwa naboya tumi 50% chumi tano madam governor ijo nika mbwange bo kwa mtata mbita kujidi mwaka yoviri kinda report emu yetu ya Youth Affairs tumbita kufadhili ya na kulingana na last one. Number one, tumbita tevya ayuthi wetu na mantumia urimi. Bambara itumbita bora matangi marima matangi 52 yang green ivano. Na itangi mura 5,000 liters tumbita kura matangi marima matangi mirongo itano na yaili kia ayuthi wetu wa Meru. Mwele ngabani itumbita tevya ayuthi wetu na machini ira chumba kuda ikitevere mantumia miyako. Tumbita kuriti top concrete mixers itandatu cha ayuthi wetu wa Meru. Tutagiria kudhirunke na tukudhirunke. Na tukudhirunke chiko. Baba tungabani itumbita tevya ayuthi wetu wa Meru na biashara ya utigila bonda bonda. Itumbita kuna ayuthi wetu na itumbita kura bonda bonda emu 18 bonda bondas na ito kudhirunke bonda bonda hiyo na tarita tokea ayuthi wetu kulingana na ikundi waba mbita conform kenda wamba kuona revenue kana wamba kuona kitu kia watevya kengu ira choka na wamba kuria wamba benini ira china anja kama china yetu. Bwana gavana itumbita tevya ayuthi wetu wa Meru baraba mbita tura nini mantuna ya wini itumbita kura music system kana studio equipped studio indato cha Meru cha ayuthi wetu kenda wamba kuina ndumbo talent wamba kurekonda na wamba kuomba kuingia remruga kenda ana wetu wa Meru wamba kuona faida kuwa watu tumbita tu department yetu ya youth wali wamba kitete youth kenda tumbita vya wa Meru na music studio indato na rende panikali timu tutiringi tukonikali chirende kenda ana wetu wa Meru wamba utembeka na kuona kainikamu. Bwana gavana itumbita tevya ayuthi wetu na kuvunira vikundi vyao na itumbia plastic itumbita kura itiki mukimo ngirithatu magana na that is 3,812 plastic shares na itumbita vatochi ndishuti ndani ya Meru kira ayuthi wetu. Bwana tano ngavana itumbita tevya ayuthi wetu kenda wamba kuona kaini mukako bukombani vya tents itumbita kura 20 emu 17 ya antu egana kuu ki 20 egana 20 emu 17 ibu kuna matura na yetu batu ayuthi wetu baidarabaina batuna nguini kicha kurita lakini 20 babu kuna pia gana mporone ibu kuna iko parawa 20 emu ya 35 sita tumekuneta ngirithatu na magana 5 so bado tumbita tevya ayuthi wetu na 10 emu 17 kenda bomba kona ka revenue na tono njire kura 10 ria maana unduti satandikana uti kiume kitikia dhontore ni chietu kwa kumaanisha ana wara wetu ba youth
ibakomba kona income okiumia bakiona income ou mbese sikundi ciku ngabana mbeca cikundi cia youth kwina mbeca twere ayuthi betu ba Meru mwaka uthiri yukuthira thai ngiri milioni 11 ndene ya Meru K45 wons chetu na wondi ne thera na ikundi bili itumbire kwa ikundi kimwe ikundi 89 na ikundi kitana ngiri igana na ayuthi betu tuna program ikwendelea bakomba uchokia mbeca ira na mbeca ira ndiugera mbeca ira ciaria twaweza. Yes. Maybe tusaidiwe na chief officer. Kido. Thank you, Excellency. Onibeta Monica Kagwema, murugamiririo munene ndene ya youth, sport, gender and social development. Kire mbesa iria tukwariria ntukenariwa ni mbesa cia akina mama cia ikundi na itumbete ku release $1,024,000 sie already sie ndene ya bank to release $5,000,000 antu bariuga batacio na ground mbesa itera kinya ground ine nionzo Her Excellency the Governor na ete mandates kire nominated MCS bombe kureta ikundi vyao ndene ofisi yetu kenda tumbe ku verify tumbe ku release mbesa iria na up to now ne ikundi igana na 14 nicho chombete kutuka verified na nicho chomba kuhewa mbesa Your Excellency na nicho to kwenda ku release nande ndo tumbete gwetera igitari raja na batiromba guturetera. In short, yuria Monica kuga riugaria twacemanirie for negotiations in between the executive na MCAs twarikanirie ward projects ciewe 10 million per ward na twarikania na boria igua deputy president akiuga itwaingirwe nyomba to agree tuga mbeca iria ciari cia twaweza MCAs nominated bajukie bakaeja ne baribo. Yes. So what are you waiting tutirona bakinengarira mbeca iu nande kira kirario governor twethireto tuke bacokagiria proposals ciao nto baturetagira proposals ciena makosa inge itena ginya proposals kwou twethireto tuke bacokagiria bakareta pange batira turetera bau baretete ni gitontu tio banenkera ban distribute mbeca ciuma account-ini. Okay, bau baretete katureterete mbeca itonya account-ini Your Excellency na mbeca iratonyere account-ini last week. Kuna ndi kuma rojo tukona baraba wajuletie. Kuma rojo tukarelease ikundi 114. Ikundi thirikari yetu gukurukira mbeca cia twaweza itumbite kunenkera nominated MCAs 24 million. Yes. That is the information tukwenda kuigwa. Tuna 24 million na si account-ine si microfinance bank yetu ya Meru. Okay. Na itumbete kinya ku release mbeca ingi $5,000,000 cia PWD kana ntu baraba turana mawathe na cio cionthe cia account-ine na bakambiria gutumira mbeca cio nuntu bau tutibabangagira kabaheta iba confirmire baugire ibekirirwe batina problem bena cio itumbete nginya kugura devices cia PWD cia $5,000,000 Your Excellency cia store na ntuko ya tariki 11 mweri jwa na no bangete Your Excellency ku release devices iu na nyeto kari na musemani na arua na tongeria ba PWD ndio bakaomba ku receive ndene ya Kinoru Stadium. Kwa tariki 11 mweri jwa August tuena kiatho kinene kia antu ba mawathe ponthe. Tusemenie Kinoru. Urio tena kamutega gwita kwa akanenkerwa. Urio tena wheelchair akanenkerwa. Urio tena gintu fulani kira kiombo mutethi akanenkerwa. Tuena kigomano kia antu ba mawathe tariki 11 mweri jwa August. Tuendelete Your Excellency kwe mesa twaririsire ombere ku release 1.8 million cia antu ba akoro cia sibitari NHIF cans cia gweta kenda bomba gweta sibitari ndeni ya Meru batena marihi mbeca uci aririsirwe na antu ba bonde ba risire kandi ciao ndeni ya Meru County antu 300 ba akoro ba 70 years and above. Tuonere bau Ibwabonere tuabonere na bakujira ibwega ndene ya department yetu twithirito twina ward fund
na nituriricite mbesa Kisima ward itumbite kuririsi 500,000 cia sports MCA no confirm yau. Timau ward itumbite kuririsi 1.2 million bagura school uniforms, na Nyaki ward ibombete kuririsi 1 million for MCAs, Madam Chief Officer, tugere bo compile report na imbalirie na majority leader Bwana Mawira ndamwira MCAs batwe report ya uria bathithitie na 10 million, then you sit down with other chief officers kenda next press briefing tumenya per ward imbiombete kuthithwa na 10 million. Yes. Still you are accountable for the 10 million. Yes. Kenda nde asiuriri inge ukenenkanira inge umenya hii na shio shietete na groundine. Wega your excellency. So nande iusi yaku kuthoma pa every MCA sitigarie bo compile list ya kuona ni ugore department ya youth, gender na sports. This amount has been given to a certain MCA. Barabara inenkanirite ujo, roje runenkanirite ujo, kenda nyamukari wa area eu amenya thirikari gukurukira 10 million na ateumbite kuthithia groundine. Wega your excellency. Kwa nande bibingi bya bitigerete bya ward fund na to governor regia kuga tukomba ku compile report yeu kenda tumba kumenyithia kaire tukeja yeu ndio tumbete kuthithia your excellency, na now tweri ate twina 17% batwe recurrent twe at 98% into department yetu most of the works they recurrent na then a development we are at 78% na ginya the 20 million itigere itera tutomba kuri your excellency ne kakwari na delay ya the supplier beja very late lakini tukathithia. Makofi kwao. Thank you so much. Land department Bwana Gitea dakika 2 kuinyayo yokale 0. Thank you very much, Your Excellency Gwega. Oni mbeta Dr. Faith Mwende, yoni waziri wa miunda na miako. Na ke uguoga gakobia gatatu tega mono, gatatu chwa mono. Itugeretie nitoke recurrent twina 99%. Na ke development itugeretie twina 59% na nuntobwa grant ya conditional grant ya KISIP tutanenkeri in last year. That's why our performance is like that for development budget absorption. Kwa babwe itimwera ya donors batareta mbesa. Na mbesa usiekeri budget. Yes. Mbesa siekeri ke budget lakini tabukinyira. Yes. That's why you are at 50 what? 59. Kwa ukedo ibaretere bwedo abulembi. 99. Very good. Thank you, Your Excellency. Alafu also ke mantujeto ja miunda itugeretie kuthithia survey na kuthima munda jwa rehabilitation center nara kirua already na nande fencing nande turi process ya kwikira aroego kana fencing na also nitumbite also kwithirwa twina title deeds kana ku secure title deeds more than ngirinya na ara ruiriro arera. And also in also check aggregation park kana tokwene nera tukwenda kuthithia Meru County twina 43 acres already na twina also ni to secure title deed ya aggregation park yu kana kwa babu mbere maibu secure title deed ya nara tugwaka center ya aggregation center na park. Yes. Ya milioni 500. Yes. Ntutule county tulita 250 million. Yes. National government yetu ongere 250 million. That yes. is half a billion. Yes. Already tuina munda. Na tuina taito. Yes. Na already ibombete kuona taito ile turayanaga na president over Ngirinya. Yes. Na ruirwarera. Ruirwarera. Yes. Abange bakona ri. Nande baubange nkanenkera abitho ako munene. Sia wange nuntukwina mantu jatigere au kabere. Lakini mongana ndino kugainya twina munda jo gwaka the first and the only rehabilitation center. Yes. Twina munda already.
na itutengete. Yes. Na nandi atwite kuiriga na gwaka. Exactly. Makofi kwao. Thank you very much. And then also generally nyarira kuigwa department ingi ikiuga igwaka ikuona miunda mandu jau jonde project chonde ithithagwa ina department ingi ibatu tuthithaia. Ko ubesi mtama koko na ibo bambairia. Exactly. Yes your excellency. Ibatu tubathithairia. Rĩrĩa bakwenda gũtua munda bakwenda kuthithia project na bakwenda gwaka beja kibatu tukabateithia na ndi bakendelea ko batejete ndeu nyangu ibo tinda wika baita ina trend batari mandu ja aggregation park. Yes. Alafu also Meru National Polytechnic tuina munda gyaki that 1 acres. Very good. Ito security ju already. Oituiketie polytechnic gyaki. Yes. Antu bagyaki bagwira gwe. Exactly. And in fact even the fruit growers cooperative union batwere 5 batongera 5 acres. Asante. Nikana ikinya that 1 acres. Wow. Ino ndu ibagwiritwe ni ngugi u na nibo kwenda mono TVET kana National Polytechnic eta no kenda bomba kuendelea zaidi. Alafu also ne tuthithitie survey na mbikoni kana kuthima plots cia majengo. Nare majengo in fact ngugi ya nare irathirire na arua today. Ndio turathiririe ngugi u majengo na ndi kuthimi kunde. Yes. Plots u. Alafu also kwina tutegete barabara ile ikathirwa cia ndonu project na majengo cia wa China oi turathithaia mbere. Majengo mjini na Gitembeni. Alafu lastly also nituthithitie designs na gutega into ile ikendekana cia kuthithia kikoska games. Ruire model wet market kana thokwene ne na uruire na plus also rehabilitation center to unda ugete au kabere. Asante. Ngwenda kukaribisha my chief officer. Ukaribisha. Asante. Thank you waziri. Waziri ankaribisha riadhi ya kuwa kila kitu. Lakini governor anko ndikuwa the last briefing ito adhome list ya taito zira chari in the process. Na kuma ke list yu 4,886 titles charuiro rere waziri wira nikuwa no. Ukanoga gucokera igie tumiona inya tugita kanisene. Ukatoa gucokera gutibuya ntubatita kanisene sandi chionde. Anko ndakugende kwina ingi na chichi in the process governor chegembe no thira tugire na chini kuendelea na inyatikania west inyacho ni kuendelea ni ukiare it's ongoing na ito wetika mwezi wa August na choto kayana kayana taito ingi uingana Gembe na cia tigania tukayana taito ingi uingana Gembe Igembe north kwina mwathi mutwati 3196. Wow. Na Thobi kwina 8128. Amwathi Mutuate 1A kwina 9723. Antoambo itu kwina ngirinyanya mana yana na mirongo ele na idatu. Amungenti B Egembe South kwina taito 4000 ngirinya mana ata na mirongo mwanja. Egembe Central Kiau tukaya na taito expecting 30,000 checking ni kuendelea kenda tumenya the action number. Tigania West New Kiare tukaya na taito 12,000. Kwa ubabu ibara wa noma kabisa. Makofi kwao. Thank you. Twete education ni babo kale angana ndi maina Thank you, Your Excellency, Beta Joyce Karia, the Chief Officer Education, Science, Culture and Arts, na ndina CCOko. Muthikiri wa Meru, ugoro bwana Arua, mugeni bwinde warabori, ejene department ya kithomo, ire aja kubwira ora tumbite kuthithia na ora tubangite kuthithia. Nonto in every society kithomo nikyo kya maana sana. Asante. Na kinyau tukwirwa turi nyuma kithomo ndene Meru araba gutega imewanu ora bero abatekirite bwega twitite bwega mono na program ira twitite kwambiria gute county ngi hiromba kwambiria kaba achumia bonoke nontu bationoki batiomba kuona na metho ya mega. Amen. Okay. Asante. Thank you, Your Excellency. Nyathira twithikirite twegi D- atuge kathuri mbuga gata kuruka mono skuru
ethirwo arititwo bara bakuga not meeting expectation. Yes. Bara bakumiti na ndi bara bakuruka tuga exceeding expectation. Na batu ato kwenda mumenyithia tu antu ba education. The current budget yetu to utilize it 99%. Na development budget yetu 96%. Very good. Kwa hiyo kadro teta skuru oringanira bio biere ndokora ya still over 95%. Asante. Kwa turingaringirwe karui. Na twire kathuri batu tugwirite turi athomi tutumba kugwata D-. Very good. Nkienda kugweta mantu ja makaijara tuthithitie na jara tugwiriritwe twi education department. Ndienda kuga bwa mbere mwarimu atekarate kuritana ituritanite arimu bwetu kuritana kithomo gya CBC no tugie kieru na bakarega kuritana batumba kuritana na betu ko ituritanite arimu 2,217 na nande ibakumba kuritana bwega na mutaratara jwa CBC na no ntuba kutuma bomba kuitana zaidi twatumira milioni 10 kugura mauku 26,740 na ngavana wetu ajathiurukia sub county cionthe na ibonere na metho kuma utwaeja na basari basari ira ichatetherie ana 52,340 Wow. kuonania nande ana beto bara baingi ibonere basari na twateganya account yetu as at today basari uchio ndembecho isiti account ine itigere less than 1.5 million kwa kuonania bara baingi ba submitted gavana check chiao na itwetete bwaga ki basari na ntu baba ingi baramenyerora basari cia na wana ndiba kurithiri nyeire kairi kaeja no na tuketha twina mutaratara ju hinya mwaka ju twina ju na ndi kuthomithia na 50,000 na baire 52,000 na tuenderete itwe na project ira tukuthithia cia gwaka maskuru na mbecha wisi aeja nirwe ende ikweja no achi account ine tutira ciaja na no tuiturenda go train antu bara twita development committees kana antu bara construction committees iu necio ciethara cina muntu gwetwa ketha VTC manager ketha primary school uketha kwina head teacher uketha na mwalimu wa ECD achiari waire representative ukethirwa na ward administrator ukethirwa na BOM member baketha bare antu banana antu baba trainer wande kenda bomba kuitana procurement process na muntu moro baitana kana urothero eke kundine kiuge guitanwa imuntu public works kenda baitana mutaratara jointo uragento gyakawa bill of quantities himbinambie kwendeka kwa hiyo ndio babu guitana antu bau no antu bo gwaka kenda bo baikiria mbie waki kenda to baikiria mbeca cia waki na ito bara itora baitanire Friday na twabera tutikwenda muchamukio na tubera u tukethira twiketie i project 106 kana institution 106 ikona project na tukethira tugiatu iganare bata ithandatu yes bakethira bakiona project yu na gechio 45 kana 40 na ithandu ketho irira cibibieru good kechio 11 ketho biero bibieru good kebio biere bikethira bie VTC equipment lab and equipping labs iketho biere kitchen ijere injeru igakwa asante ukethira na furnitures ke ECD centers 19 ukethira inge ira ciatigirirwe gitaria thirikari ira ikurukite 19 twithithagira twita completion kana kujuriria ukethira tugiaka hostel emo ke one of the VTCs na twi complete 6 of them in the VTCs that were pending kwa hiyo twitete bwega ungavana na maendeleo jara birarigiritie tu maria mbeca cia irasi mbeca cia kugura ite mbeca cia gwaka bioro mbeca cia kuthithia maendeleo ki maskuru yetu ja polytechnic kana ma vocational training centers na irasi ni ati turaugire mbere twambe twitana kamiti iria ikaandu mbeca iji. Yes, your excellency. Makofi kwenu. Tweteke VTC nyabo ojoro tauga mantu ja kutrain tuba trainite arimu I mean the principal stati na itumbete kubaita na oraba train to trainees mantu ja competence based trainings na twa train 58 of them in that public VTCs ito dide tiem mantu ja kwaja na grant
negete kwerethia mumero ati waikia mwana oku vocational training center mbeca ile ore gwethera ore agwa 30,000 thirikari iri kurira 15,000 as grant. That means muciaririre aki the difference. Arafu tukethira twibare aira exam fee, examination fee, vocational training centers either 5,000 na thirikari ikabarira 4,000. Kwa itombete kurira na ngiri 3,258 makofi 15,000 na tomba kinya kweja na mbeca ira cio toto 58 million as grant. Kwa uriuga o kana gakathoma polytechnic cia county ikariri ngiri 19 ithirikari yetu. Yes, your excellency. Asante. Kwe machini nacio tugurite na tutiraikende tugaikia kiumia ki kana mbere mweri jojo thira jo twina ju cia vocational training centers 12 na tumirite milioni 8 na ikethirwa cie machines icio tuma 72 of them na 12 VTC cikona machines yu. Alafu construction imbariritie twetemanto culture jatinge imono culture to innovate our shrine ende uniombera gweta pending bill no to urothithagia na cerererwe kureta in documentation ciawe ikiono to cerererwe na mantu jau jange ja kikoska yara tukutha tugwatanirite na department ya sport no to art part and then itombete kuwewa kinyara library cieto ciete devolved kwa Meru County kuma tariki 1 mweri wa mugwanja itukathirwa tuki manager mweri Mugwanja tukethirwa tukimanager Timao, Meru, Gatembe na Mikumbune libraries. Iya ngukare ya jonga bana. Ko ija kuga ugwe kithomo kia nursery, kithomo kia ana betu babangi tumba guikumiria tukauga nkurukia na ngiri 60 ibatethekete kumani na thirikari yetu au twakinya kabisa gavana. Makofi kwao. Mbuge kange gavana mbuge gintukira tukwenda go introduce this financial year feeding program. Feeding program is very important ino tukana karaka umanja gatenywe toshuru gatithoma bagana gatienda skuru na ndeke kenda kuthiria turundu tu twakoraga kuraga gweta skuru tuga introduce feeding program kenda mwana etekeria kweja skuru ethirwa akithomaga na eta kirasi kiu kingi ko tukambiria kwa ana betu over 60,000 in 777 institutions uchuru kwambiria mweri jwa kenda. Makofi kwake. Na botira igwa bwega aliuga ke maskuru jetu ja nursery skuru 700 ja 76 ciena ana betu over 60,000 na ana bau bakambiria kuruma ganto skuru kwambiria mweri jwa kenda. Ibwega ngavana ngucokeria ngatho nontu no twikia kabati mono kabati kaende manto ja kithomo na speed no nyethera tutakinya 400 turi au 350 na bugakinya tugakinya rieto ria Jesu. Asante. Makofi kwao. Ibwega chief officer nontu bwasa mari womba gutwa muthikiria kankwenda kuthithia gintu clarification ya gintu kimwe kidogo. Muntu aria buthikirite bwinthe bomba kuria training ye gwetwa training imbika aciari na arimu baracokera skuru kairi tukeja gutegera nyuma nara kuri na project nyingi muno ira ciambitwe miaka 12 ira cibiakirwe biatigirwa bitiujuri workshop nyingi ciakirwa ciatigirwa itiujuri na igitari na nde Madam Ngavana kaetete agikorekta mistake ire thitherwe tona gutiagirite twita kunekanira mbeca kairi antu batitani ora mbeca icietete gutumirwa iketumio kuona mbeca icia gwa kairasi itenenkaniri Meru ora iranenkanirwa antu babambite gwikwa training kenda bamenya ora mbeca ibati gutumirwa na consequences uroka misuse mbeca ira kwina ora akathithirwa tuterekeria mbeca cia thirikari ciitana mbere kwenyangwa ora cienyangagwa mbere. Na baraba kugo tikio tukuthithia bau Mumeru ibo batiko bakemera nontu baraithina baguchwa gute thirikari ingi yaita ngugi bwega jaura thirikari ya ngavana wetu Kawira Mwangasa igwita ngugi teka bakugo tike baguthithia
Popo ngo ibaiji tukuthithia muno iruritho rwiru rwingi. Na ruritho rũu iru tũkuaga bakathiria no tio bagakinya na ruritho no ntu miaka ni 10 bendekana barege. Makofi kwake jameni. Agriculture ukale asimaina. Habari idana. Nimepio mugathe ngavana. Kaba mbere nkethi mumiro narari. Ndibere ni bwana ntu bakwithira ba tutegete thayu. Oni beto idana durane Joseph. Nini minister wa urimi kuma kire kithomo. Kamba mbere baba ba chief officer na CC wa kithomo ni bwana ntu boturitana tukwira aturikiri nti bakweleza bwana tutiirire na kinyerera kwaracia muntu wa tumwete okibiri kana oversight ya kobia na ure na kathire mugathe ngavana au na kolesha antu bamwe baremetwe endo bakwitha kwite ni batu bamwe baitira agriculture mugathe ngavana aturutire no ntu bukubwo bwingwa kiri chief officer akweleza turekete ngwe monka tukawata tukibanwa Meru ende kandi bwira atiri uoni kire agriculture mugathe ngavana tukwenda kwari nyinge muno ontone ndi na cio mubitha twantwara nao kuna chief officer wina meri na kwa hivyo ndani ngwetika no ina kenda rwario turumba flow boya no kombo tweleza thayo na ninkari muno rurengereke ya boya. Iboya sana Your Excellency na Meru bondo arabare mbita wa akwalu Victor Mugambi nini murungamiri munene rwangine rwa uremi bangombe bandithia na imera na ndi rwangine ruu kambwe indua indiari muno Madam Governor na Meru bonde nonto ntetikia mtu no waringiro kura aka mwankaka senator mwankayeta nyumba hiyo ya heshima ya Senate na kutokia manto agetwa Kadhuri na kadhura kwa murongo akarea kudhura kwa mtu wa kuwa uma Ken department ya agriculture 1.1 billion yoikuwa na ya Meru baikuwa department ya agriculture nyoe there in donor funded money kambecha cha kuuma ome county cha kuuma donors na came 1.1 billion you Madam Governor more than 250 million itakinya Ken department ya agriculture na I think itobati kwa device kadhuri kidogo twamwira antu barabawe bau utumira baraete nguya umuchuira data na umuchuira ripoti nabongongele kamuchala yakatu banyiria ibuntu bakaria kapa komete batumwa data accurate ke mbechire chite chia agriculture chumete ke department ki chumete ke Meru county ike ya ke agriculture department Madam Governor ito observate 99.9%. Na yawo otala maybe kate kumenya agriculture kuimbecha itaomba kuya kuma na uome over 250 million. Hii kia kuya Governor kinyatu together to 99.9% tuena mbecha chionde chietu na cha kuma ome. Nende kampite ke mantera tumbite kubithia ndene ya kagita ka meri 5 kuma thine kuthira Meru county of late twara ina murandi yako vaccinate kana kuwira kana kumunta ndeithe chietu na itombite kumunta ndeithia doses nkurukia 140,000 na murandi yu kuma Meru county reto Meru county batwe thirikari ya Governor ni mama nyonka yombite ku muntithia ng'ombe na kuru na ndeithe chionde kote kuruta shilingi kinyemwe. Makofi kwetu. Na inkwira arimi betu na arithi na nabare kukethira kwika area bagwikua itobati uchokera no batuire
twachokera. Madam Governor, nombite kunenkanira through our department, Mburi Cheria, Mburi 84. Asante, makofi. Chieta ki ikundi mwanya, ikundi kimwe kigeuka kia Mburi 16, Wendo self-help group, inge 16, Ganseke self-help group, inge Mburi Nchanderi 17, Kaguma Better Shine self-help group, Mburi inge 16, ekum ni idandatu, Chieta Kidhurene, PWD self-help group, na bonde bauba nenkero Mburi yu, ibeerwe ndawa cheminyo, 250 bottles, chuba 250, ba wandawa cha magumba, chuba igana, ba wa chumbe 500 kilograms. Kwa uweba nenkeria Mburi na ndawa na chumbe. Mburi. Pakinji yonde. Ba nenkero ndawa cha njoka, baka nenkero ndawa cha magumba, baka nenkero chumbe, na baka nenkero hei. Kana ikunjwa birabia pia hei benyanki. Kia arimi banguko, Madam Governor na bondo barikanite muno. Ke gikundi kimwe kya motivational youth na arasa indichia kyago nombe obanenkera nchui cha mweri omwe chui ngiriele na 500 na wanenkanira incubators inya na brooders inya chankara 808 obora incubator kana ikomori na burunda obora emwe yekamata nkala 500 na solar panels ikomi na battery cha solar ikomi na yele into bibyonthe obigawa bieta ke ikundi mwanya kimwe ke motivational youth kyago kenge ke amani pottery keepers ikundi kenge ke ngonga mpunga mwangaza self help group ikundi kenge ke yetie pottery farmers obo onde bayukia incubator brunda solar na solar batteries. Madam Governor, ke 8 model villages ratu inachio imwani inono Karachine, Kibuline, Mwirine, Kiraone, Kaadhi, Kiagu, Ntombo. Bobo ndena yubanenkerwe nchui cha 1 month, nchui 12,000. Nchui chi ande toto ningana. 12,000. 12,000. Yicho cheta kibagu. Kwa uburi kuga ndene Meru tueje ne nchui ngana. Ndene Meru itoye ne nchui 14,500. Very good. 14,500. Madam Governor, icho no are side cheke buline waya na mixer imwe feed mixer ile kukoroga bya kuria na kithikia kuthia bya kuria bya nguku na bieta na byo ke ekundi kya kibuline kya farmers igana rimwe kana arimi igana rimwe. Madam Governor, umuradi niyongo ko itombito train farmers magana ya 8 na bokenda baumba ku land kana kumenyera nguku. Madam Governor, Kinya primary schools otawelo icho through murandi yotu mmoja wa sivap no etre skuru itandatu wa ba obora skuru gitangi kya 5,000 liters skuru mwe mudikine primary school Makandune primary school Ngonga primary school Gitie primary school Kija primary school Mudikine primary school na Kari primary school babu ndona banekere gitangi kya 5,000 liters tuete makoyo murandi yo makoyo Governor toto ya makoyo alimi baraba benefit de Meru arimi baraba benefit de Meru arimi 438 magana yana 38 ibombere kuwa supplied kana kunenkerwa fingerlings obora muremi akenenkairwa fingerlings girie mwe na ko arimi bange nabo 723 kana magana mwanja na 23 na obombere kufaindika na liners cha wika makuyu itombete kunenkanira byo kurebya makuyu tan 96.3 Madam Governor na jichieta ke various farmers in various wandi mwanya wandi
27. Koguo gwa tuge twina makuyu itunenkanirite. Yes. Twina mburi itunenkanirite. Kabisa. Twina nchui itunenkanirite. Kabisa Madam Twina Governor. ndawa cia magomba na nini itunenkanirite. Akiri urimi. Kiri urimi nayo twite crops. Mantu ya avocado no supportite urimi wa avocado sana. Na mwankatha ino nenkanirite seedlings, grafted seedlings, mbegu ya avocado ntina imwe ntina ngiri 50 na inya 54,000 ntina cia avocado. Yes Madam Governor. Asante. Ke kaua arimi ba kaua nabo te batigite kuraya ubendete muno kwanza Madam Governor. Ke arimi ba kaua no abanenkere fertilizer kaua na ndawa cia kaua cieta ki coffee factories 14 toto mbesa iria tunenkanirite cia kaua gutetheria mantu a kaua 33,641,040. Kou kiri crops kiri urimi bwetu itutethetie avocado. Yes. Twaejana mbeu kana ntina iwe gwitwa 54,000. Yes. Twacoka twanenkera arimi ba kaua 33,641. Yes Madam Governor. Factories mwanya. Yes. Twacoka tweta kimuya. Nende ukula ikawa kidogo Madam Governor. Ndio tutibete 33.6 ake itubete kijingi 50.5 million na cho chia kuthondeka mafactory ya kaua ya sawa ya modern tubore ame Thainjaru. We have itubete 50.5 million factory 14 toto ya kaua tubaete mbesa ingana cia kuthondeka na iwingi iyo ni around 83.5 million Madam Governor. Asante. Ke mwena yo Madam Governor arimba mwena bo kinyabo no bendete muno no abere tani 10 kana 10,000 kilo ngiri 10 chia mpindi cha mwe toba kithi na toba bikibiki oba bikibiki chieta ke arimi wa 463 toba saidi nkoma oba biwe ribina na oba iko baganiri Madam Governor. Asante. Twetekere construction ya makandania no tuitethetie makandania na ikwashie na Meru. Yes Madam Governor. Harimba makademia harimiba potatoes dongo na harimiba bananas kinyabo no bendete mno. Narabo kigusho wand nara kuna tigania makademia cooperative kuna waki boaki store kia kuika makademia kinchuku kiuna kio Madam Governor kembia yana kia 11.4 million Madam Governor. Nara kide wand nako kuina kinchuku kingi kia makademia na kio 12.1 million Madam Governor. Tuite ikwashie nauna kwa ikwashie Trinity na ukisima kuina kinchuku kingi na kio kia ikwashie Madam Governor na kio no ikite 10.4 million kiwinye ikioyori Madam Governor. Musiko yo atugata kurura Nara Bogeta West na kuo tao loibo kuna arimiba Mariguno na bona huku ito nyumba ya Ardhi Cooperative Society na bo Madam Governor no baete 14.6 million tuite kibirishia na kukibirichia wand na huku ina Potato Cooperative Society na huku tuna kinchuku kingi na kio Madam Governor ki almost complete na 46 million Madam Governor. Kwa ugote imera utiringithitie hapa na pale utekio kitiringithitie Madam Governor. Itutongete mbokando avocado twatwonga kaua coffee twayukia moya yes twayukia Meru yes twayukia kaua yes tweta kindethia yes twamuta cionthe cindano kabisa Madam Governor. twacia ndawa kabisa tweta kiri waki bwa masto kabisa twakira masto yes na twacoka twabweta ki makuyu yes twaturinia tumantu makuyu kabisa Madam Governor. twababia kuria na twanana twa makuyu yes kwa ukiri urimi utongete kunthe tutongete kunthe Madam Governor. no kuru inyi twayanire mbeu ya mpembe inyi twayanire na beans na mngau yes Madam Governor. kwa wende uwe urishiriti athia na batu kabati Madam Governor. Ito yere twakwira agriculture no yoka number 1
na ukoona dalili tutite kwa number 1 kabisa Madam Governor. Na agriculture ni yethere rero kwina antu na urimi no bubu tetakia antu bengi ba Meru. Asante. Na ibuntu tukwenda wichumia kabisa za department tokiria kiroto kya murimi. Na nkira idhana conclude. Thank you Madam Governor. Bwa mukathe Governor antu bompakanyaka pingira rwari turwa kweleza Meru bura rutero urimi buthi bwithitie amwe na urithi kurebwa sana no ntubo twekao no atwitikina department iyi itukwahakikishira tukaruta ngwire kubopio tutethere Meru na tuthikiribira bamu no bakua na kinya tande pastor lakini wambetekera mbwe koronto mwa Biblia yua ati rangira cia kuitha iwira cia Murungu katuma antu baku baketha bena thiri nawe tabe yaba kwenda muno kaba atuma tu baketha bena mbi bena thiri na batu kwa hivyo ndi ituwetike kinyeru ba authority na inyo na bange bakera cio bendeka baso abira bakuona basie na mwisho baketha be ati peace na batu na tukaruta Meru ngwira bakwenda twingirite na tukamirite nimbo ya sana. Amen. Makofi kwa idhana. Tuende kwa trade. Trade tunamalizia. Trade dakika 2. Enda straight kwa achievement. Hivyo ya sana Your Excellency. Achievements yetu sia trade, tourism na cooperatives. Isipokuwa woka bioro toko tofauti ya Gitembene, Kinoru, Kinoro, Mutuate, Kangeta, Inono, Athero Gaiti. Bibioro ake. Na Kirua tuina binge bitadhira ya Gikumene na Ncheru. Isipokuwa woka bioro biu tuina achievement nene mno kutoma aritingui kana ndia bathoko endharene twabatetheria baukuma thokone bakuma njirene ara bendairia njirene batonya thokone na thai tukiaracia ibakwenderia into bio thokone. Asante. Na baibela riskira ya kukinywa ingare na tukumia thoko ya mitungu. Your Excellency endia ba thokone mitungu na baibombite utonya thokone na kwatuika batu karanjirene na ito bwithitie elections ki market ya Muthara kampe kanya chief officer Kidhani. Thank you Waziri. Excellency kambira muthikiria wetu wira tumbita kurita twi department ya trade na kanya kauka ni kidogo waziri wakwa kuthoma manto ya cioro lakini kuria kwenda kubwithe correction kidogo kwina cioro bia tubwithite modern cioro bi modern ibira bi na twakuthamba njara antwara kwina flashing system otumira kiorokira kwina uraino ara arumba karwama kwina nya washroom cia antu babe na mawathe na kwina nya weru bunge muno bwa stima na nya space ya kioro kiu nene muno cioro bi tubwithitie Gitembene market Kinoru market Kinoro market iyingi excuse me Mutuate iri innovation tubwithitie kioro kiareo kenda twikira water tank twikira ngatas Kangeta market kioro kiareo ka kiabwithira innovation tachoka to fixing gate ira ciare irurira Kangeta gate inya Enono market kioro kiare kuo ka kiabwithira innovation twigekirwa tiles yachoka kiabwithirwa market yabwithirwa repainting kawa kwa rangi na inyangi tira ciku itano irenge ni Athero Gaiti kioro kiare kuo ka kiabwithirwe repairs yachoka gekirwa tiles na ya connectwa kiruiro aro kuna mbwao au kwareo Kenja market kioro kiareo kuo repairs kiabwithirwe na gate market yabwithirwa na kuro bisinye revenue iri around yau kinya yo ekirwa tiles
na rangi yako kuciorone na kwikio kioyuri kia withdraw and blocking na thaio tumika athi market nyagwi kwa kioro ifixing tiles ya withdraw kia kiro tiles kia choka ya rangi na kuro kwenda kia thuki namwe kia withdraw ya kiro cement then tira market kioro kia rikuo kaya kiro rangi mirango ra yumite yeshokua rui rwekirwa na pipe ya withdraw mwankara kwena mbwa tira primary school lakini mbwa huyu na thina kidogo imbarite na waziri wa rui ni ere mota aeta kubwithe kenda rui rukinya mwanka kiorone irengi tuna itokubwithe modern toilet gikumene iyo ye 50% chiro market ye 50% itokubwithia perimeter wa muringene market ye 70% na itokubwithia chiro market is ongoing ni kinya kioro gikuikia orende yake torangi iba kubwithinya kioro kia rume kira gitrareo then kinya kwikingi wakwa Timao market modern toilet ge 70%. Your Excellency no yanira onda ria wati Timao market o wagetira cia thuki ni fix amapi ukwera ruare gitire yele cia withirwe angiti cia thithirwe ngiti cia withirwe aroi kinya roi nkona te tawni manager arembera ni abwithu no tiwa tulitano engwe na ibo sana no mbegeta pressure nkona okiomba na kabati hiyo ndio tutafanya then mwai waziri akwaria mantu ametungu market antu baiba wiritu mnono ntu barabara thai ngari kombo tumika na antu bonde bokumire market na nyaki orokira ke metungu market thai otumirwa both kia ladies ke kuru na nya yura ino ni otumika itwari no na MCA na gavana no bwithe bunene mnono ntu tukutangweu antu abende ya ng'ombe mburi na nguku ibambiririe kuria oti nyume mieri 8 ko kabanga tukuwito baliongire no ibakwenda okuona sana indere twari na MCA na wa kabanga tuku gavana no ya nite instructions market sietu siete na committee already tubithitie elections kana ithurano bugu waziri wako wa tubithitie ithurano akromone mulika Mudhara na Like market sasa kwa hiyo ingine ntutu ina thoko nkurukia 170 markets the entire county already governor to na list ya thoko ira cionthe committee ya expired turite tu na thoko 188 na mweri yoyo enana itubangite cionthe ibwithirwa election getha tu na committee so pora bonge ki nara ke antu batu baba me weights and measures kana antu bara beta kuthima ketha mwendio nyama ate kuija muri na antu baba kwa kisha ketha mwendio betero ya tutuia ne kuthiurunka na mwaka yoyo bathiririe ibakole bathuranitie revenue 2,250,520 twara mucemanio na twera na itukwenda kuongela mbeca hii kethira bambire ngare na thina nio na betro nda mura buto itangwe na obisi finance kenda at least mbeca inye kinya 4 million on tibambire be no weso bo kinyithia milioni 5 apart from chioro uti development yengi buthithaia okay no ngavana no betite kwa development jingi the with the thing nyingi twirange summary ni atukwenda kuigwa so then kesa into tourism kesa into cooperatives gavana itocokire nkatho mnono ntukira arimi ba urithia ba ng'ombe no baurite milk cooler at 2000 liters then mweri utu kwambire yo enana tukamikia ne kithongo kithirune na katheri tugurite kure nene ya 20,000 liters yes Meru ndire okay then mweri utu kwambire yo enana wa train bonda riders 180 pana kuma everyone now by smart driving license then kimantu ya tourism no kumenyewa patron wa lewa conservancy together tu na nyumba shikithaka ise to mountain bongo ile ikoma Florida mwaka yoto kwambiriria na siasa na benefits kuma ko siasa support school ya surrounding then babu atuburingalingire rweri ulengi bweje bulitoi okay sawa asante wacha tupate watu wa health
dakika 2 peke yake daktari tugire tukathiria thainya ciongwa. Ibo bwega your excellency. Summary. Marieto mbetawa Dr. Njonji Kikunda Mungania. Ndina chief officer okwaja uju Dr. Waome. Oni kintu kirake kwenda obwira kana nkira Dr. Waome atuthomere birebiryo. Lakini ankwenda kuga mantu ja absorption ya budget keri current your excellency twanekeri 404 million na twatumira 359 million which is 89%. Number 2 in development twanenkeri 525 million twatumira 513 million which is 98%. Kadhuri aliuga butumirite 146 million. Atwete 27% which is ai lakini utenda daktari wa wata ino tuturaga na inywere ta hospitali uteyi etete kiyo ko batu twari tutumirite 98% ya budget ira twai ko akiuga ibutumirite only 146 k 525 no murongo ibabwe ganwe ingwete genwe murongo na ine uma no tutwena fika cia jojo na mbechi ira tutumirite na tutigeria yake 11 million na 11 million each ya development ni onto kurengo imwe itari kuthira especially cha World Fund ichu itari kuthira ko nande kathuri murungi atumwira ni murongo na atige kwa area Meru nonto department ya LD twatumire mbecha cionde iria ciario ikeja kwithwa twatumire mbecha LD uti muntu umba gwita hospitali ya Meru ethirwa akiona utugiti kana akiona daktari na muona na mwandawa kwa mantu je ukathuri ya utwira imantu jorongo madam governor. Asante. Ankwenda gwita chief officer no atwira something. Tuikie kabati chief officer. Asante sana your excellency na wakazi wa Meru. Kulekebisha tu kidogo hiyo waziri amesema hiyo pesa ya development kunao pia ambao chief officer wa finance alisema corrections ama revenue ambayo inatoka hospitali milioni 300 inakuanga pia kwa hiyo hesabu. So hiyo haiingiangi kwa hiyo hesabu ya control of budget, inatumika katika mahospitali. Na ndiposa tunaona hiyo development budget absorption imefika 98. Ya kwanza pia kuongezea ni kwamba kutoka wakati tuliweza kuongea na Her Excellency the Governor, especially kwa sababu ya madawa, tumeweza kuweka mikakati ingine mipya. Moja ni kuwa tumeweza kuset up ama kutenga mahali ya drug warehouse ya county ambao tutaweza kuleta madawa ambao tutakuwa tunanunua kutoka suppliers kadhaa ili tuweze ku bridge the gap. Kitu moja wakazi wa Meru wanauliza ni kwamba kwa nini madawa bando haijafika kiwango ambao inaweza kuwa inawasaidia. Hii ni kwamba ile shirika kuu la serikali inaitwa KEMSA haiwezangi kuhimiza ile percentage ambayo tunataka ya madawa. So kwa hivyo kwenda mbele tutaweza rekebisha hapo. Na pia juzi tumeweza kukamilisha very successful drug distribution na kuweza kuhakikisha wakazi wa Meru kwamba dawa ambazo zinakuja zinaweza kufika katika facilities zetu. Kitu ingine moja tunaweza ongeza ni kwamba kuna mikakati ama story project ambao zimeweza kufanywa hii mwaka ambao imekwisha fika June 30th, na mojawapo ni kuanzisha na Meru Teaching and Referral Hospital ambayo iko hapa municipal. Tumeweza kulipa contractors ambao mheshimiwa your excellency hawakuwa wamelipwa kwa muda wa mwaka mmoja iliyopita, na wameweza kurudi ama wanarudi kazini. Tumeweza kuwalipa around 50 million waendelee na kazi, na another 30 million tumeweza kununua vifaa za kuanza kuweka kwa hiyo ward project. Kitu ingine ambao tumeweza kufanya kutoka hii mheshimiwa your excellency ya Paulingia ni kuweza kufungua modern theater. Hiyo hospitali ilikuwa na theater 2 kuu, sasa tuko na theater ama theater rooms zimefikia 6. Makofi tuongelete theater yetu ikiama. Hiyo tukishirikiana na ndao na pia kwa uongozi wako.
Kitu ingine tumeweza kukamilisha hapo level 5 ama Referral Hospital ni Cancer Center phase 1. Juzi kulikuwa na hiyo taswishi kama imefunga ama haijafungwa, lakini imeweza kuwa inaendelea na kazi ama kufunguliwa, na tumeweza kukamilisha hiyo phase 1, na sasa hata pia dawa zinapeanwa huko za cancer. Kitu ingine pia tumeweza kufanya ama inaendelea kukamilika ni construction ya Nyambene Maternity. Nyambene Maternity imekuwa mahali kidogo, lakini sasa kuna kupanuliwa kutumia milioni 8, na kwa hii mwezi tutakuwa tunamaliza na tuweze kuweka vifaa ili ifunguliwe. Kitu ingine pia ni pande ya Imenti South Kanyekine Hospital ndio tunamalizia maternity kwa pesa 6.4 million. Pia tutakuwa tunafungua in the next few weeks tukishaweka vifaa. Pia Kanyekine tumeweza kujenga nyumba ya powerhouse ama ya stima, na pamoja na ile tunaita LV board. LV board ndio ya kuconnect hiyo hospitali na the main transformers, kwa sababu ya ile upanuzi yanao inaendelea hapo. Hiyo yote imeweza kugharama milioni 10, na hivi karibuni tutaweza kuconnect na transformer ambao watu wa Kenya Power tunagojea installation. Kitu ingine ni pale Mikinduri tumeweza kupeana contract ya kufanya outpatient block phase 1 ya around 10 million. Na pia hivi leo jioni, Your Excellency, kwa sababu nimeshasikia kwa mitandao ma wasikilizaji wetu wakishauliza, kuna theater ilikuwa hapo kando, ilikuwa imekwama. Tumeweza kulipa contractor hiyo theater, na hivi leo hata jioni nilikuwa naambiwa contractor amerudi on site kuendelea kumaliza contractor theater pande ama kuendeleza hiyo theater, na tunatarajia hii itaweza kamilika pia hii mwaka. Kitu ingine pia ni casualty block pale Timau Sub County Hospital. Tumeweza kununua vifaa ili tuweze kuifungua, vinagharimu milioni 10, na ni kidogo tu inabaki chache ili tuweze kuifungua hivi karibuni. Pamoja pale Timau pia tutaweza kumalizia Timau Mortuary kwa gharama tumeweza kumalizia Timau Mortuary kwa gharama ya milioni 5, ni tu kununua sasa coolers. Kitu moja ya kuongezea, Your Excellency, pamoja na wakazi wa Meru, tumeweza kutambua region 4 ambazo tunataka kufanya nazo kazi hapa Meru in region areas for development. Usema kutoka pande ya Imenti, tunaangalianga pande ingine ya Mburi, alafu tunaingia Tigania, alafu tunaingia pia Igembe. So kwa vile tumeangalia ni kwamba tunaweza kupanua hizi hospitali za level 4 ziwe na the facilities ambazo zinaweza ikamilisha ikue level 4 on paper. Ndiposa tunaweza target not only wards but pia mambo kama mortuary. Kitu ingine ambao tumeweza kufanya, kuna renovation ambayo imeendelea ama iko karibu, haiko mbali kumalizia, ya expansion ya dental unit Referral Hospital at a cost of 5 million. Na jambo ingine moja ni pale Rare tuliweza kufungua muda usiopita hivi karibuni, Rare the first male ward pande ya Igembe, na tunatarajia hata hii mwaka tutaweza kumalizia ile iko Nyambene ili tuweze kundicongest ama kupunguza wanaokuja hapa Referral Hospital kutoka pande ya Igembe. Moja hapo ingine, vitu chache tu ya kumalizia, kuna hizo vifaa pia za macho. Kama unakumbuka tulipoanza kufanya kazi, Your Excellency, in collaboration na wafadhili wetu, tuliweza kuset up modern eye unit pia pale main Referral Hospital at a cost of now 19 million cumulative, vitu ambazo zimekuja. Na pia kwa uhusiano wako mwema pamoja na serikali kuu, World Bank imeweza kuleta equipments za incinerator, modern incinerator worth about 50 million. Ibagereti.
hiyo inabaki tu installation. Na kitu ingine ya mwisho nakumbushwa ni kwamba pia kwa uhusiano wako mwema na serikali kuu, tumeweza kuahidiwa na kuwekewa kwa budget hii ya national government 500 million ya Nyambene Sub-County Hospital for expansion. Hapo ni makofi sana. Ile ingine ilikuwa imetajwa ya the referral hospital, tunaifuatilia na hivi karibuni tutapeana jawabu. Na kuna ingine hujasema, tulikuta nurses hawajalipwa miezi ngapi na tukalipa. Kuna nurses wakati waliokuwa wamegoma walikuwa hawajalipo miezi 2.5 ama na nusu. Na sasa hii tumeweza kukamilisha kwa mpango ambao tuliweka pamoja na finance department. Tunashukuru. Bwana kiuria huu. Makofi kwao. Tweteke muthitangani. Bwana wakili. Ibano uthitangite bangana na ibangana ushindi na ibangana umbene. Thank you, Excellency. Mpambiria ubarigiria Department ya Health. Mantujegie nurses na clinic officers bara batari imishara yao. Ito tuhakikishe bakuriwa. Na ituri mishara ya 588 nurses and 59 clinic officers. 588 nurses. Akwe magana ya tantatu. Nurses. Na clinic officers bangana. Na clinic officers 59. Bawi magana ya tantatu jagentu. Mushara jura batari jwa January 2021 weta tariki mugwanja March 2021. Mieri ere na ntuko mugwanja. Antu magana ya tantatu. Antu magana ya tantatu. Ni antu magana ya tantatu na 17. Na teka kuole ya wangirida tu. Ali. Na tuomba kubarea. Ibari iba ubonde. Itubali tena kedra kwena ene hata dinito ko dias na department ya health ku process their claims. Asante. Ko untubonge brato mbeta kuthithia department yetu mostly atulaya sana department inge kenda to make sure that bagwita ngugi ciao urako patere. For instance to na directorate enforcement dewo kuigua anto bombete kutonya thokoni. Directorate enforcement for instance are Dharene. The last 4 weeks bedri te bake kampa au kuma Friday mwanka Monday. Tele marigo jareta wa Friday ogoro Saturday Sunday Monday kenda thoko ya mberia department enforcement bedri te bake kampa are anto beja bakero baike marigo thoko ndene. Kwa ugetho ati babu batikundi au. Batenge mba. Na kinya thoko ya mwishoni na ya mitongo. Excellency, mantone jegi magamba. Kinya jongo ituthirita tugishinda itulaya sita na department ya alcoholic bond kwine gamba ria thitele ba karirite muno bwana mbabu atura ofisi na yake mbura ya nate gamba judgment yaterwa na atatu akarajika akuona ni kana ne atea but eventually gamba ri tulishindite na mandate ya cooperate account ile antu bara barenda kuga atibatere cooperate account bakiuga sheria ete kuthingatirwa sheria ire etakuruko finance act ite amend kenda tubomba kurea fine ile bara ya fine kintu jakeu. The other thing department ya water tuguita senate your excellency no rikana itwererwe tuvunjirie mewas bonzire mewas na imetha na sheria ile ya Water Act 2014 ya County Assembly ile kurukitwe ni County Assembly tuerwa itegwetania na sheria ya Water Act a National Government 2016 itoambiritie tayari itoambiritie ku review sheria hiyo na within the next 60 days together tugukinyia muthia mantone jege sheria hiyo tukathithia kinya public participation na igetagira assembly na ingwetikia assembly kethre gitukuruka sheria hiyo. Na kira mono gitukwenda na kira twainyirigitu akena ara senate ikwethira mantune jegi roje as much as ne ugo your excellency weti na ari ochokia biuria bire
department iu eroji itithirite iri under control ya county government strictly so called, na nikyo giatuma twirwa twamend sheria iu kenda county government yumba kwithira igicontrolaga department iu cia roji na kenda yumba kwithira iri answerable. Kwa sheria hiyo na ndishi sawa. Tena chief officer kwa jojo ambira hakarega kwaria kajua excellency na ugeno atia na imajua bwa waziri your excellency aiwa waziri ntobo mpaganya bwana atia mewa wakiri aka uondo temwa mupinga ano mugararia ombo mugararia wa kwa ndene ende ambete kirinya date uma your excellency mantia akakobia kuwa manto grant kana bajitwa yawa imweche yake department yetu public service management and administration na to abati kunenkro 384 million 344,646 hii tokera Mungu utona nye 10 utie chijire na no agutara ire chitawa KDSP Kenya Devolution Support Program nya shiringi eteja Kenya shiringi etejire na no shi akuga ichi mami na ala treasury eti otala akiu itetheri atia ayetala ki percentage na your excellency ko le ki batu on department of service to at 100% ole ki ko nyuma ki absorption it is 100%. Ewengi otebi to ete ondo tebi yire ne temya ke bagenda to bwira miunjiza temya hapo kaduri enda to wedia ndio muru tukara Mungu amurekere burabonge your excellency bature ya michara anguchogire nkatho anto bao ke bagarinde aba baitagwe ke thirikari county your excellency thaindo goni baundi otire muntu kone na mpara kinyanchamba chambu wote choke nkatho boya lakini ambe onongelete kilo emwe nongelete yele your excellency michara tchera wali irua yarenge toro chirerwa irua otire michara chirera wa antu bare wa michara timely kana dha chio makofi kwa serikali ya mama. Hiyo ni kazi ya ngavana, ni mama ndiye amefanya hiyo kazi yote. Kinyabuka aga ungi kuraga gucerithiria litibangu we mishara ewiyeko nuntu nya bibilia eriuga muntu alitangu ge na ari wekira kire kiawe na agacererwa na ndi kwethwa atumbite kwethwa atwathire alias cia mieri iri na nusu antu bati kumba kuliwa bwega na thai tubarite kiwi kia magi kinene na ni achievement nene. Ngavana gwe bunge wethete manjabu kure antu batwire bateke insurance batena cover anto mana ya thatu na mongwele na bage thirikari ngwe ngavana ibo ya mathana ko tharime anto bau thai iba kurewa beke bena kaberiku baitore akabeu kinya muntu ayacho atike mwana chibitari atita chibitari lakini ruare your excellency through your advice na kwarani na finance tukawatanira ruare ya itingwe bonde thirikari county bena cover ya bamenyera tupigie ngavana makofi kwa sababu hiyo ni alifanya hiyo. Ngavana tutuna system ita wa IPPD hiyo system ira nkuru ya hukumia anto ke system alitingwe. Sasa tumehama kutoka kwa hiyo system tuweke system wenge digital eweto UHR na ibatu county Meru county mbere hukuma ke system wewe wewe muritingwe account ukiaweta kwa lia manto na system utaona ngeta ona mtu fulani taona no fulani arao eta kwa mbere ndio manto yaku yothe yake viate ya kuoneka. Hiyo ni kazi ya ngavana wetu na tunakushukuru kwa sababu hiyo imeenda mzuri. Kwa na tumange ngavana trainere uraba yota traffic marshal wamenyera manto barabara irwa jamu ni edirire andobra ngavana ature muntu aba train muntu tura train ulimwengu yonde ruare ko na betiti bikibiki bengene ngaina bakubaidi obstruction beta zinya bikibiki anjara emo bata anjara emwe bangi bagaromero bikibiki ko na titetie timo chevo idro ni bederi yate na ingwe yao endele to kwa rego muntu akiwa ngavana titite ngwere loi mugodhori ate weta motu era aweta limbiro wote atagwa na mbiro na kwa hivi hatia kwa wote to expect your excellency baba otodhora batuonga na rege Meru kiwa mugomeni
atendo kuona na tuikwa ibya kwa ng'ombe endo kuona atuku tuluku to wake mwanki ende ngabana ngweyo kurita antu bamakita na bibetu obua bateto wenda ndio ito komenya Meru County antu bakona ngweto kurita na ito chokria mwathani kadho Your Excellency pamuthia no mpere mandate pita kwa county commissioner na ontopa vene na ariti kwa sababu kuna watu wa kaunti zingine wamekuja kuingilia kaunti zetu na ito bangeta kiumia ki na county commissioner na enforcement team yetu tuina manara anto baranjire hukuma kwa ya revenue ke county yetu. Kwa bwana Mungai tumepanga nitakupatia siku ndio nimepatiwa information na county commissioner tutakwenda kwa watu kana mano toba kwa watu kana mano watu etera wale to kwa watu ibangete lakini county commissioner ndio atoa security na tuna enforcement team yetu kenda tuhakikisha tukumbo kinyanara na nara bekite mbali chio tuirita. Asante. Kwa hivyo hiyo ngavana tunafanya na mimi naona tunaenda vizuri. Babu na yeye. Watu na yeye tutenda vene nyingi. Na Your Excellency kuna rwaino ntumira na nyumba chi kuna nyumba chi abwithi tu chiatewa. Cha thirikari ya county. Na kwa ndio bingi muno asset sa county. Tukutheta na waziri okwa kwa njiri ya rojo kenda ndio terwe goji kenda ndio abogeta bona gimathi ngukuwato weni uyato ni ntobya county na abiri kwa Excellency itotea kuona nyumbera tuitrinya kuona generator onto kuona generator na yeterere kwa ki mtu kiumbe na ito kuona ntobya bia bia atia bicho wa thirikari kwa muthia pio Excellency ngochokria nkatho rware administrator betu branda aburi bo metho ya thirikari na ibo matu babuthio training ekwana ibete empowered otiba tena bibe kuitangui Excellency timu dai iko sawa iko imara na tunaendelea kuongea na wao no tulitu twari nabo baito ndo baliungira every ward na every sub county kenda tuhakikisha ngwe kwa delivered na kuitoboya anto badambiro ibabrin koriboya na bako buito nwichinjira bo ba promise Your Excellency ile ture na thinene ne muno kore na ture barabara ethirikari anene lakini utire ngo thwane bwanga bana thwanerie ko ni ngabana ibambi ngochokire nkatho turugire irami ngabana aragure ilami anto bore ne Your Excellency bayara ni iratu ikuwirua ruwa rinya kinyona agite kurana akaurana onto kwena njira ya wikia mwiki o Your Excellency tochokire nkatho utire ngo thwane mantu akore we ko alami anto ibo chokire nkatho nyingi and Your Excellency to kwa kisha tukenda witangwe tuwe kintu kimwe na mwenda kona abwithe mathabu ara kwa muthia Your Excellency kambe ando na abwithe mathabu ya kathuri abwithe ya kawata 0 onto kathuri ara watire 0 mwenda abwithe mathabu a subtract na mbira ndibwire balance eo tiara 44 million 113,101 na hiyo ni nkai mono no itigare nya cinge ino ntukure antu batiriri bara baretere invoices bachereri iyo already ni kapchi already chike system ikariwa kwa hiyo gotala mathabu gotala percentage it is 98.62%. Makofi kwa mutia kwa watu hapo ndebe ya Your Excellency wonde bawete hii miaki takuru wawete mbi ite miako wai kuotio tuwete yana ringwa kalui na ikia tumibegire white asante asante sana tukithiria twina managers wetu wa Timau wa Meru Town wa Maua wasimame hapo watusalimie dakika moja. Nkanata kwa wapi? Nkanata rugora kieni kiu impo mwingana otegurite tauni na ndaike emwe then afuatwe na Mwenda afuatwe na Dennis bere oli bomba kuimatiangu. Your Excellency, thank you so much. Thank you so much, Your Excellency. Number one, no ntango chokere nkala no ntubwa kumpa chance ya kwa municipal manager wa town hichi the seat of the government na cabinet ya kuyondi batu supported sana na he did all the civil servants na inyaba national government tukiambairagia na the highest commissioner Ndunga county commissioner wetu na tu supported sana, we always talk with him na OCS na vile OCPD mantu ya tano jara to achieve the town. Number one itombete kuditanto njirene very good tuambirite na makutano that was very sensitive na wewe tuera ni ukwenda gukara
waleta onde kurigaria sana. Asante sana Your Excellency. Asante. Ngugire ti rahisi, lakini tukaongea na wao pole pole, hatukuumiza mtu, tukaingiza. No, lakini kasiasa ikienda gutonywa aria makutano tubatonya nontu twina biashara 342 barabara ki the new market na tomba kubeka ku, lakini kasiasa kamba gutonywa ni kibiri antu batano batatu na kamiti na biashara antu bara batano bugana ndiba kwenda kumagara bate kwenda ukarandene, but we talked to the committee na committee na bono ntu biashara ibatwirire bweja kurekeria antu batano bumagara tukaumagara twinde ngugenga bana paindene bonde 342 traders inde gwigintu bakwenda ngavana bakwenda obekera TV a smart one kurubara barokaru kiritane bakendia gaba kona TV ibakwendia aro wigantu bambire na ndigwenda convinced kurubara ba biashara ne sana na kurubara baliku baroka 6 bagatinda ku bakiane ida tuciotuku na uteni uzi bakuona na ndio tu TV tu tuingie thoko ina downstairs igetho ina ziju first floor ni that tukagure ya ndiguru ya eguru na ewingi yu tukagura number 2 to achievumbi to achievement to traffic jams bere mango chokera nkatho no tubakureta traffic marshals para bombete kureta discipline nonto naku municipal manager atomba kurita ngugi atene enforcement na ibakuru wabo mongana ndi tukumenya kwibo bakuru nabo kenda bebera kwa gaonda bakiuga bate andikibwa gasubu thingatirie mantu yo mauku biashara banki Your Excellency barapatu unscrupulous baritangugi ara kwena chaos na mono waleta sanity ndene matatu na matatu iberekerete kono ntonto bonde bo metumera kenda bomba gukinya ngugine na kuma no, lakini biashara era nithukitwo muno ne antu muno no batu twena tugari turaringa toni tu twingi sana te antu matatu bara bena conventional matatu owners muno ne antu bara bali civil servant bena tugari muntu akagora kagari yake kanjirene are akandika muthaka akathiuruka akiringa akaoni, but you came in very strongly ugote kwenda mantu jau no mwanka muntu no arakaritira ngugi na tomba kuthiria mantu jau ja gupi tawijaire gutonyithia thoko kuthiria mantu ja PP na boiling ingi tumbeta kwa chief in a great way mantu ja waste management kwithwa kwina roko na kumathai bunge umberane umbathote kwenda kubona no buthirite ndene mutindo kuringa era thimu ntuku cionde ndetera street friend ndetera kuona mati actually mbuga ndatarite ntuku mo you talked to me 17 times in a day na pressure yetu tomato itangwe sana na ingwetikia no ntobwa pressure utwikairaga kwithira tutikwenda mathai tumbeta ukiri ni mutindwa na tauni nyingi cia envious of us na gwatuika kwe antu bakwendenya kuja kuriunga bona tukwenda kuthithia Samburu and send their kambi na tauni unetherere kaithethera uringana no ria tura na nandi tauni ya Meru netherere na gitumi kimwe gitumete zaidi no ntobwa kwithira mbinsira twena ciona thina sana nombra guturi novetera 7 of them na nande tomba kuthatu na skiporonda ne kareke mburikaga but yondand walker athithie urete choka no kairi that garage na uibona jana bwa mwisho ankwenda kuntetheria jau kisa weja wija barabara your roads na barabara magire agi yes marking of the slots cia tugwatanite na revenue no tubatethairagia tukimanaja municipality remember inya waziri of fedha kenda kugu to collect a lot of money from Meru kwa itonere ngugira lais na kenda tureta onda no mwanka to mark to renew marking of parking lots na itumbeta kwa achieve that one in a great way no kuthiria katas of you ndera thiria buru ankwenda kuga twina challenge nene sana no tutenda matha ende tutena antu bangugi twina shortfall nene sana turenda at least antu 150 baraba kurita ngugi ndene mutindo no tugaite namba turi mucore ukwaria noe umwire tuongerwe mbeca tugatho twina mbeca tuandika antu bangu ibonde baraba kwendekana lakini monkana ndi itukwirwa inyi tunite sheria ikwithwa tuandikite na wage bill itetie over 45% na thirikari riuga twibwiri kwithwa twi at 35% downwards
lakini monkana ndi mbeca iria waigua ciatarwo ni monika na mwenda twatuika twitumira 8 billion kimantu jari current kuandikana nini bado tututara masabu ja kuandikana rua tutiambite kumenyina tugaita mbeca cia kurea bara tukaandika na ndi ugwaria na kathuri achwe mbeca na au kindona tuone cia kuandika baba inge bara batigere bonde tubaandike nuntu batu tuthitie chetu jonde na twathiria na tuthiumba kuongera kathuri nawe na kuigua tukumura na rekerie mbeca cieje kila mbomba kuongera mbuga ndari manager kathuri ndatigera nchamba mbithe ari manager wawe na kathuri na bati kugwata ndoni menya wale manager mtu no monga buthu ibware no shore kidogo kathuri na bati kugwata ndoni ugo tujukitie watunenkere ite ndene county government we governor kathuri na bati kuigwa ndoni akiura thirikari no I was the first manager nchamba choka manager wawe and we did great things for him to come up na ndi alieni bwena nchamba kumwera kongere mesa ndoni kathuri tugwate ndoni tulitere mama ngugi na kenda Meru ya happy twinde twende tugwiritu makofi kwake tunapochukua mwenda maua. Asante sana mwenda maua. Tauni wimbi tuthithetie njeru. Asante Mheshimiwa Gavana, unipeto wa mwenda municipal manager wa maua mbere buru ibo boya sana Gavana no tuba kuchokia maua municipality status. Very good. Kuma itara raya municipal very first roro ikiotwira tuwe mandu ya bwithikite maua achievements kintu kembere ketuchumbura maua no tuintorangite ndi administrator maua ni thine drainage rya kwaura na Gavana ekuya itoambire okaranthi na officers bake na tachwana thineri na ingutikia mwaka yu ikururite mbure ndito mno ende kwe drainage tombere kubwithiara kwa nguku wito soko ya kuku karibu na mawangausi au twaita lami Gavana tuwete pressure mno twaritangu tuku na muthenya na department ya roads na ingutikia mwaka yu kutari na issues cia flooding dene maua Gavana buibu tumete antu maua bakawiru mno na kinya biashara chiura chiomba wita sara kwa fulani da iba tombere kuona sara makofi. Bonge bubakua ito chiometi mno mawa ne tora na roko mno nonto kwa breakdown changari ngari ne acha mauta nya kiomia kana biome biele ngari pakiro rukoro komba ko rianela dene town lakini kuuma Gavana wikuya itombeta kwethwa twena flow mbe mno ukamata ruko ngari chietu ite acha mauta especially ngari chia environment iteache mauta na kinya ura turekire ku department ya roads kale kala ura ureka wito mbaku katutethete muno Gavana kalari maua in fact na ruo ironkura jogeza ku nangi konda keta ndawa woni kurekania ruko maua uteke lala birapita wa hips uteke lala ki maua da ikitiere tutumbete kuudhrania na inkuibwa sana kire kale kauna ingutikia nya tauni ngi chatete kaiko muno it's a great achievement. Asante makofi. Ndene mawa ito dhirito tuwe na challenge oritingwe kana enforcement nonto mbere buru ndakachi ira chia enforcement itari na logistical support kana itari angari lakini Mheshimiwa Gavana na tuchoera land kurusenjaru na thayo kiawita mawa ndakachi yetu chiethiulunka na ngari kenda tuika onda town na thine ya chiari kucia boiling nonto antu matatu bare bautera maburu turenga na abo mauru na obetete ngari oromia ngari gaita no kachio kwethi badai itumbete kulainisha boiling na tuonde kirandi cruiser ikieru tuna kirandi cruiser ikieru na Mheshimiwa Gavana supportine na mneu ngwetu ni umbete kwithura kiutha na tukomba kulainisha mantua obstruction na jam na kinyere ingi na tuna ngari tukomba kuharakisha tukuthiria ngweu yonde kiume kithuru Mheshimiwa nori maua na ndakachi yetu barabeta wa artist kana ini bawiretu uwe muno na kwa department ya report ya uano baretere machine che kurekond in fact dai kaba kwenda ki tuambiriria kurekond kinya last weekend ibareo mena na machine yu che kurekond ni achievement ine ndene maua utureterete machine uno ntu artist betu iba kuona anu wamenyera kwa mwisho kwina weru ka kwina mndu thokone. Thank you ni nkuyite au department ya nanje itwarete kulayas na bomno tumba kuthiria thina cia biundu mata yetu ira yonde atakana iya kanire ingwetikira bititha ibiele na kimoke kya bwithiri vandalism ara makiri kwa tuika meter box yonde kuiwa na itwarite na
chief officer Kimathi tumba ku correct kwa makiri yara yange yana thina ni kachiongo kweta yete inya ara biashara chemera chithora cio muno kuna kiundu na ira wibiro chief officer runs au street lights ira wibiro shone Kenya Power na ba slow muno tubachumbura lakini ba slow na inkuwiro mipango na ndaigwa Kimathi wira tukomba kwitha tukiwithi twingwa tutiomba Kenya Lights street lights no tuichie Kenya Power iba service ende na ukuonge kwa thingo tikia mataya onde yabati kwitha tukibitha in department chetu itumbite ku yakania apart from kiuke makiri na mbua kingi kira yake ya ukweta wa Mountain View ingutikantiere mheshimiwa gavana. Makofi kwa Timothy. Twende kwa Dennis Timau tunapomaliza. Iwi nchamba chetu ile irungamirite matauni yetu. Thank you mheshimiwa governor. Madieta mbeta wa Dennis municipal manager Timau. Mheshimiwa atogochokeria nkatho nonto no tutethetie Timau bwa mbere ma achievement ira tuthithetie tugite twithirite twina urumwe aitingo gibaku a biashara na kariba Timau nikenda tumba kwithia tukiwe wirawa twitwithe poja iri no tuthetherete mheshimiwa twareta sanete ndene ya tauni ya Timau a biashara beto ibachokete thokone batonyaku no kwija no ugire miriga iturwe arago encroachitwe na kinya chief officer akuga mirigere ne turirwe na bathithirwe kinya ramp kana antu aria antu bamawathe bomba gwitiria bwega tucokera nkatho mheshimiwa governor ndene Timau no tutethererie kinya no rare ku no tutiriria thina rareo itombete kuthiria dump site ira chiareku no kweja nya no tuthiririe wingi kira kiaremete mheshimiwa governor na itukuga ibwega achievement ingi ira tugeretie ndene Timau ukurukira ofisi yaku mheshimiwa kwina biashara barabeta bakaka nduka ciao baga extend nyao mekana bagaka into binge ome itombere kwaraniria abo mheshimiwa na thaiji street uchi yetu ichi ya openerwe nikenda biashara chionde chithira chire open mheshimiwa governor bravo onge mheshimiwa tombeta kuthithia endaracha ire connecta Timau municipality na slum ira chieto no rekete kuthiria mheshimiwa ikugo no ejire no ejana instruction na echoka na ethithwa na nande Timau eto ni openete ecokerwa twethiresha mukitwe twatharia twacokera kaire na ebwa thaiji na narua twina kugoro tukiuga imitemba itairaku na isasawa. Thank you very much na mwathani abatharimu. Amen. Bwana asifiwe. Twina baba ingi batirari lakini mathaje tuja kutira na arua kenda ntu bomba kunogoka na ndi twina departments nyingi kana tu units tu thirikari turingienda batumenyithia mantu ja mewas kaguru revenue lika around 5 of them lakini nandi tutigarie ntuku ingi na MYS nkwana bale aja para barungami ketha no rungamirite saga fulani rungama tukuone bonde nandi ba unya bakeja atwa bamenya marieto ibeje to bamenya rieto akirieto bonde as they are kenda mutegeri ari na ari anja igwa ruju rukugeru kwa kamenya no wengo reonere aigwa sibitare general etina ndawa akamenya no wabwiri kuria aigwa MYS gukurimo gatigati akamenya no ageta kuria kiuria kiu aigwa na gwanjobi kwena thina akamenya no wabwiri kuria kiu ko uba nenkirwe mike rietwa na naria ugwe urungamirite ndio. Thank you. Ibaga ngavana wetu ibaga kundura ndesiyo kurungamira mantoja Meru Compound ituruite na nchabindege iwatho na muno kuthithia gituo kiria waugire kia kurekebisha baraba kuthuku nchobi na itwenderete atukwiriga na turi akwi
gwita step wenge Kou ugo inyoka ga ungi bwana Mbabu ukauga no ambiririe rehabilitation center ya mbere ndene Meru na Mount Kenya saindije. gutio rembu gutio ichuka Meru niyo ya mbere kumana tuganire ku Na itutengete mbesha na ituthithetie plan tulienda kuiriga na kuambiria gwaka. Makofi kwa bwana Mbabu. Bwana Mungai. Thank you, Your Excellency. Kwa majina ninaitwa Francis Mungai, General Manager Meru County Revenue Board. Na tunashukuru governor kwa your support. Kwa hiyo kipindi ambapo ni kidogo vile Chief Officer Finance na sisi wamesema tumeweza collect 418 ukicompare na last year 385. Kwa hivyo sisi ndio tuko mbele kuliko ile serikali nyingine. Kabisa. Na mwaka huu tumeplan pamoja na challenges tuko mbele kuliko serikali hiyo nyingine. Kabisa. Asante. Na mwaka huu tumeplan ku collect 600. Tumekuwa na mkutano na sisi na all my team na tuko in the right direction. Lakini msiweke kwa makaratasi ile ya mtu aweza kucorrect. Mweke ile mko na hakika ya kwamba kabisa mta correct. Yeah. Asante kwa bwana Mungai. Your Excellency the Governor, all protocols observed. Meru Mugei. Muga. Mbeta wa Murangiri yetu ni mutuma ini CEO Meru Youth Service. Your Excellency tuna mubango jwa kulirokit MYS isuiro aregeta ithero busy all through tukwithero akingugi gutire na gari twake twithiro tukitango ingira chiga tutetheria kuona mbeca cietu twingwa tutige ku depend na mbeca cia treasury twithiro turi independent na tukwithiro tukiriza revenue yetu na tukai support twingwa. Thank you. Na njire mwe ya kurisi revenue bugule machines kedre isia kabulos jayu na into bingi cia waki ciethwe cieki mundajiro bugeta antu abeja bachenja ke bachenja bakadithia maiga bakadithia kabulos na into bingi ja view. Asante. Thank you, Your Excellency. Marieto jako mbeta wa Kenneth Rutere ndungamirite Meru County Investment and Development Corporation. Ni corporation kana ni corporation accounting government iria ishughulika na mambo ya investment na hivi karibuni Your Excellency tukambiria one of the biggest projects in Kenya, the Meru County Energy Park. We've been generating electricity about 230 megawatts. So that project has not been seen anywhere in Kenya before. So that is the biggest project. Kwa Kenya ituba mbele kudithia ya ibahati kudithia project, that unique project. Number 1 ndene Kenya. Number 1 ndene Kenya. Makofi kwake. Your Excellency, our Governor, all protocols observed. Kwa majina ninaitwa Mahola Wanjala, Principal Kakuru ATC. Kakuru Agricultural Training Center, we are in 3 units. We have the school, tuko na shamba, na tuko na agricultural mechanization services in Mitungu. Asanteni. Achievement yenu ni gani? Okay, during mwaka uliopita tangu uchukue ushukani umetusaidia kutekeleza mambo makadhaa. Kwa wote ambao umekuja Kakuru hapa awali hata tuko na vyoo. Currently we have a modern pollution block plus a VIP lodge. That's 1. 2, our boundaries both Kakuru na AMS Mitungu zilikuwa very porous, open, ungepita kila mahali. Kwa sasa tunashukuru Your Excellency, Kakuru farm is fenced na Kakuru ikaguru aliwera kaguru is fenced. Then thank you for that. Yuka ya mama inaleta shida kidogo. Then vile our training facilities pia zile tumeimprove on our halls. You have facilitated through the partnerships. Our halls have been improved, and also the equipping of our 1,000 capacity training hall. Asante bwana. Abao basi umetie. Makofi kwao. Thank you. Nambeta Daktari Kashiri ndungamirite Meru General jayo Meru level 5 irete kutika Meru level 6 hospital na
tunaja mengi muno tuthithĩtie ndi na ndinkauga something different in terms of ngugi ongo ya njara cietu ti project ontikwarirwa na winde with potential clients, you know that everyone here is a potential client ko ndenda with a very good will na sivitari yetu na tonto twina anene ba kuma different places ndenda we encourage anto batumira sivitari cietu kuma dispensary level 2 3 4 tonto itokoda tugitwika overwhelmed muno tonto wa services cietu ri ibui oinyawera mtu kana kagicetho kera ko thwinchometa level 2 akaugari watu turenda kuja level 5 which is a very much overwhelming kwa boto support yao na for the last 2-3 weeks tikambuge the two main achievements ge surgery na ndi tutikurugura antu inyawe na thina kiu tutikurugura na gacio kiu kionde turitumira mostly laparoscopy okethwa twina karinya kanini ja twire no ketho gitwinya mantu ja manene mono kiu laparoscopy surgery ni rea kawaida tu ukithithirwa surgery tugeje kiu mtu agita kuthinjwa ukagita ugakunorwa ugategwa na aria thine na karwembe yes ende nande turitumira camera na to something ja twire ka pipe okay machine na to pipe ja twire kamwe ga gutega na kangi very small kya kwitha kena tucio gatonyithwa no kathithirwa major operation na last week tuko replace nande joints mbere oraiga gwenya mantu ja jaretete thina muno na NHIF ibegero mantu ja NHIF anto bagikairwa fake joint bla 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 nande tuko gwata umuno already to kwambira ku replace hip replacement unya etho kiburu gekirwa shume karija joints ke hip kogoro na mwaje wetu mbere kwa mwendende jugakirwa chuma na nyamwende na ndejo shume iwito ikaira but joint yongwa neo a bit complicated kwethro tena joint no gekirwa joint no komba gwita na ikauma na shuma joint shuma yeah no komba gwita kawaida jote uko hospitali yetu en general yetu en general na nyoke thro kuguru kugitito gukaura ito I mean kukagito buru amputation itoko thithia kuguru kwa shuma joria wona nyanto bakiugia bena kuguru kwa shuma I'm sure you've seen that na ukathithirwa kuguru na ugekirwa kuguru same to maigo anjara inyanjara yes inyanjara na nya jatugyo karingo maigo jaga ikaburu na mendende maigo itokomba ikothithia jau inyajo yes no gekirwa no komba inyakorea mpempe thank you alitu endelea kidogo na bweko bonge ule agukundonetira 2 minutes onge tonga kauga itwambiritie undkia jantu bara mono bakwithwa jaba diabetes wije maronda jateora ende nande to gweta route kutwa trainanto ke mantuja maronda mtu na kwejinya maronda kironda gikarite even almost 10 years na nande to kwambira kwitha twino koje anto bakiuga maronda ja kuthithwa na jabwa mbere twatuma anto nya KNH na tuge ja varicose iro itharo ina thina mono gekira pressure na ndinya itogwita iu varicose veins iwijete yeah ito uterie twara Meru ito kumba iguita varicose veins na thinewi kathira buru na mtu akomba gwita daktari kuna mambo mingi sana ale watu eleze wewe ngoja ujange chemotherapy inaendelea ora tutegete nandi kureta radiotherapy machine kwejangia mengi mono atwana ukari prepared twana nandinya turatu kuciarwa na kiro inini mono ntemba kwira exact ira tumbite go save indi twana turia twaciara watu kakwa nandi tukumba go support kana nyake na almost yani grams nini mono na ga survive na kananja na oh yes ICU tomba go support anto banene yake
mbere twina kana ga kwenda ICU twabatuma Kenyatta ende nandi tukumba gu support twana ke ICU na ba kauma ICU na bagashoka wodi ne bwega muno na death rate yetu ya ICU ina mete muno nande twina nurse specialist wa ICU which is a very great plus for the county government. Na ikio twina good outcome care ICU. Na sibitari uwe kuwe na ritibango ibangana? We are around 700. Ya general wake? General wake, all the support staff na professionals. Kwa unaandike ngiri tatu ile uwa kuwe na ngiri mwa wa kusibitari kwake? Yes. Yes. Na ito ko promise when your people are healthy, they are happy, na bakomba na the speed you. Na kutheri kurathere? Na kutheri au gutena thina. Yes. Bugweta cashless kana ibuku receive cash? Totally cashless ibate twambererie in the county gweta fully cashless. Ko gutindira ngani change? No, not at all. Na mbuga every time dena kanyaka wimbuga wetu mbesha sibitare general umenya no go support corruption ogete chokeria kairira tegeri ogetu mbesha general wite inya pepte general ogetu inya 50 inya kwirwa tiga nkurire twina mubango inya akuru bare akuru buru bate mpesa twina plan ira tomba ko batethia bakaria ende waigwa wetwa mbesha cash general umenye corruption na antu ibakureterwo inye ithimi biorongo wirite anga kuthithire kithimi tonto bwangirie 10 urengirije umeno ureterwe kithimi kiorongo na inya ituragwatire a certain mtu augite meeting ge sibitari na tare meeting ge hospitali okay kira white coat we are very busy, it's possible okaorera we caught one na twamuikia police. So be very careful. Na gokweri daktari na gagwetia mbesha na ukathithirwa mantu jatibu. Kwira kuthenjwa kuria kwa tu machine turia ingirida ate kana ngiri 15. Exactly. Kurenderete ithano. Na kwibo bari agafu tukijo bari abakauga ibarire. Akalinga kono u akeja kaire akuretera report. Yes. So be very careful. No cash. Ute cash then general hospital. Kwa undene hospitali yetu ya general ukarwetu inya shilingi iri cash. Asanti, makofi kwa Daktari Gacheri. Inkwana riu renge tugeta Gacheri inyari wenka. Atwerese mantu ja ithimi biu na ore sibitari yetu irakurire. Makofi kwa Gacheri getu. Asanti. Okay, thank you Excellency. Amarito mbetagwo Mugendi Patrick, ndungamitero aginwa ruji rwa Mewas na imeta. Kambuge ngugi yetu ira nene go supply mantu ya ruji na komenyera mantu ya sanitation kana utheru dene ya waste disposal. Your Excellency, dena kadhine mono nkiuga ntuko anarua turukurukiro bisheku. Nitwa I promise antu batima ura twari nao tukabakira murandi. Turajuetagwa waste disposal kana sewerage iria ite iguru tuke kununka itumbete kuona mbesa na no atumire waziri wetu wa ruji Mr. Jack tweto obisini na Nairobi and STF tomba ku receive 17.9 million itutembera kwa kamera ruju kwa watu baturi ba batimao na ile issue ikurugirite saindi de kumanya saindi ya mwankapo kisima naja na bakombaga wikia the waste na teuchetu komba kuthera amagundu hiyo ni mwe Your Excellency kandi kina timao. Apart from that itumbete kwithira kunenkerwa bioro 300 betu kwa krantu batimao bati guciumba na kiri murandi juu tukandika na betu mwankatha iji kimetu tukandibata isiana bathatu bara bageta gu sensitizement wa kabioro betu gakira bioro na kinya murandi juu alikia kuri kijwa timao jwa DTF tukomba kuandika na betu bantu reo timao bakomba kuitangure ne murandi juu na juari tukomba kuita ruji piwa na kinya kuitamborea ila tukomba kera mindene yetu dene aturi batimao. That point number 1 Your Excellency. Point number 2 itumbite kuona mbesingi twasini ntuku na utumite waziri wetu bwana Jack twasina na milioni 5 cia gwakira karibetu ba magundu bioro bati guciumba saindiji na murandi ju enderete na chibandu by next week tukandikinya na betu bathatu saindi ya magundu para bakomba kuidentify tukomba gwakira bioro biu through the support ya thirikari yaku irogitambira kiromba mbesa na ushirikianaga bwega na ufatiri betu. Apart from that one Your Excellency, tuna muraju tugire ndene ya Meru yetu tukomba kuona rujuru kungana
twina mara twambiritie na ara kuma mutwaru na ara mutuno mutura kibirisia twina mara tukusukumite jo 1.2 billion through the car ADB Africa Development Bank na World Bank na nyanja ika podi bobete ku on the ground by the feasibility study na through tano service bond by the what you call the water design na itukusukuma ndeni ya proposal dikari kenekane ya mbesa kagita kaka na through usino bakubu bagabu na buna dirike yetu nene ya SNC William Samoei Ruto tuwetu kwamba kuona mbesi ukena tuwetu Meru pakomba kuona ruji 1.2 billion ngwetiki antu wetu ba Meru yonde ina ruji komba kudira ila tu inyoka gitakaka USLNC kiu kengi USLNC kakenda kuga ndeni ya tauni yetu ya Meru siwalinje yetu inoaja kakoromone mwankathi yetu bombire gwaka siwalinje teka town which is a other asant to our people itumbete gusukuma thuru muranjira jurombire gusukuma jwa 8 million by December itukomba kurikia the first lateral kana pipeline ya mbere ile komba kuisti gweka disposal na ara ronyange mikia tukomba gakoromone kundikomisko gakoromone by December tauni yetu mba kuthera nyantu baba ari gakorombe ndeye bakuga kuga munuko nambi by December USLNC rukurukia thikare yaku mantu komba kuthera ja mega na karibia tubombe karambere bwega tukirikio u kinyasa indiji ingi kudo twari aja tugitaka the other day kakoromwese ndi ugaitia u gozo tetwethira antu kwina waste ya sewerage igita ndene ya muro kinya yongwa by this week antu bate barike kuitha design bakera bare on the ground nikenda bakomba kuithira kona sewerage u connect to the main trunk ira ikita kurikia gwakwa USLNC kiugo nkirikia USLNC nakwenda kugweta nyu correct nyu thirikari yaku itumbite ku modernize treatment facility yetu na water bottle plant ya Mewas kwa rujuru tukunyagaru wa Mewas tuina modern treatment facility ya Mewas na tuaida machine ile takwa ultrafiltration machine ile ku meet the high standard ya ruji atoba kuna kunyara essence and tuweta kwa Kenya Bureau of Standards kwa rujuru wetu ndukutuka recognize ndene anduguru yonde utotumba kwenda rujuru wetu tuna license kuma kwa thirikari kutunekera the Bureau of Standards USN na mangi ya kuwa ntiku lakini tubakoja mingi jonde tukanadwa ngo tukagweta ntuku ibingi lakini gucokia nkatho muno no ntubo ucio no boda buna thirikari nene tontu mirango yetu tukuringa ringo tweta twandika baruga wandika kiuga ngavana USLNC ona Bishop Kawira Mwangasa ulirwa tiki ura tweta kuithira revolution USLNC ngwete kidogo ikuona tugeta kwa transparency and accountability tukompita ka proposal chesu chetu na nthiguru yonde tekenyaki na miradi ku atwene otha iji tukompite na nthiguru yonde tontu mbesi cia World Bank lakini tweta tukauga our governor is Excellency Bishop Kawira Mwangasa ugo ni ngavana urawe na maendeleo urokomba kwa account mbesa cia kuga mbesa ukainekero ibeko kainekero antu ba Meru so in that you remarks your Excellency anko nyen tukarana watu na waziri wetu itugusemeni na antu ba Water Service Trust Fund itutumira antu bathatu tusemna bona na waziri wetu wa Ruji bwana Jack pa promise budget aja Meru patutete kuithia proposal cietu cia kuromba mbesa nthiguru cia ome waziri can witness that na tunaomba gato itunekerwe muntu wa engineer twanekerwa muntu kujemanya wantu ja mbesa na muntu wa social person so ndia tukenda kuithia proposal no ediku tutena thina kaide ibejirwa sine waziri na batisfy mantu jau itutapona thirikari nene cionde na ingweteke USLNC for the next 5 years ikinya kurikia Meru will be great yeso mpaka nyangwete gantu gaka project ya thirikari iteteka between ubona mutia bweba ndenda kuweta kama wakini Excellency nikena tubomba kwerewa project ya thirikari yatu inacio ciukia between 2 years to 10 years na ingwetia nduri wa time 10 years antu betu barikia gukiriria bakomba kuona matunda ana bautu batarika bakomba kuona ngugi bonde na Meru will be happy. Thank you, Your Excellency. Mbere batira makofi kwake. Babwe tuliuga kabati. Kaende. Kabati. Maendeleo ya Meru County kabati. Kaende. Na turenda kuga Monkatha hii itwe number 1 county. Yes. Kenya mzima. Yes. Kulingana na maendeleo yetu roje kabati. Na jorea waziri wa fedha ugire Madam Monica. Na ndike thei tukwa number 1 na budget yetirari yetu na mieri 5 tuthinite twindwene na tukomba inya kuona over 60% iria tukwewa ni baraba kwenda gucwa ite 2027
ukeja kwithiwa kumba gutu rank ati over 60% with a budget yetu na twina miangaiko mingi. Budget ira twina yo thaa ici turenda Meru benchmark ni bangi beje bathome maendeleo kuma kiri Meru County. Nuntu bwa mbere tutishamukia wajaire tutitha bwa tu very transparent na gutinya shiringi imwe yetu tugetikiria yura tukimenya maendeleo ya Meru ikabati kaende na ruo kuona bekirite maraika kabagwiritu ura tumbite gutoria na uni nyani ngwiritwe sana katwambirie mwaka wetu jo mweru na twire mwathani wetu atutharime na ndi twino uri oturombithagie uri utiaraie muno neja turombithie guciugura no orombithagie jone nyaba karungo maura ni akuruba kanisa mande pastor arombithie kwa uturunga meni twinde Trombeni. Bara mbua Marieta mbita wini mokiri na ndita na investment. Bara trombeti na akitocho media ngabana tuyo kwa report. Asante. Na asante no ntuboto atanjara. Okay, trombeni ende. Mwathani baba ituchokiria nkatho ya baba etu okiao. Ibana ntuboto ikira inyo twikirite mwanka twakinya. Au mwathani baba. Mieri 10 utwathiria iwo tumite tukamithiria bweya. Na mwathani baba ruare twisherekea anene betu bekirite wait kuwa mwathani baba inkatho tuchokiria buru twikwirawe baba uyu kiokumio na uri baba wethro wena batu twe antu ba Meru County na twe aritingwe ba Meru County tumbe kuendia Meru to the next level mwaka yo baba twitite kwambiriria we Jesu ikatukuromba inya kuma matwine no gavana tu umeno umenyo na atongeria betu bonthe mawaziri betu na CEOs betu bombo tutongeria boya kenda na tutuke boba watanjara twitaniria amwe baba kenda tumba ku make Mumero oarare happy mwathani baba no kwana inyo ngongo itoritete na tutumba kuiba tu baba iwo twikirite inya na ikatu kuromba mwathani baba to yurire njire inyinge kuma na national government kuma ke donors batu lweli mwathani batu ibero kyao bakarukire bibyo ndabe na bye byenje Meru baba ito tochokiria nkatho mwathani tukiana tukiathukana ututongerie twane boya na Meru batharime wa bari baba na kinya baba tuthukirie rieto baba onwe no obona no wito baririo na ubari ito mwathani baba twakuromba uendelee tutongeria na tuendelee wikira mbere ontu wo twikirite mbere ni wo atukinithia na atwitite asante sana mwathani inkatho na nchune tuchokeria amen. Bwana asifiwe. Bwana na improve nya marombene na ndia karombitha yo na ndia super pastor. Bwana asifiwe na Mungu awabariki katika jina la Yesu. Munengera geko karatasi kangu mwandika ira time Ogima bobega motorere mwega Rwangirwa gima bamwere Meru County Toriamwe Terunga meni Toriamwe Ogima bobega Tiroto geto tungatera anto bonde Moronto dweto nyotungata kere bonde Toriamwe Terunga meni Toriamwe Ogima bobwega Ukanoga nigwita gushwa tungata kuraja nagwe kairi Meru County tukureterete utungata akuwe nagwe Meru County